Whaapeuna o iloa oe Ma o te le tua ia oe pe a sa rali e se atu Na o aia oe I lena po Ma uloi matai le malolo Ngona le mawhatia ua le mawhai o na natia Whaanaunaua ulo tanata Ne se wana o lava Whainga tā o malama o te tupe yo au tawha Au mai au whaanoa noanga O polenga o loo langa O le alufa lo taso tanga Au mai au whaanoa noanga O polenga o loo langa O le alufa lo taso tanga Ia oe I le tuli manu I le taimia o sa vai atu Fōli na whaanonoha Ma le le mautinoa E le mawhai o na whaanalo Se taunu unga le ao o mai Ai se a ea ua e solai Whaanaunaua o lo tangata Ma mau oi mai mawhatiana Whainga tā malama Te tupe o au tawha Au mai au whaanoa noanga O polenga o loo langa O le alofa lo taso tanga Au mai au whaanoa noanga O polenga o loo langa O le alofa lo taso tanga Le ale umi o te whaatali ai Se au wala o te alu e se ai Se awanoa te mana vai Sa siri ai o na le whanau mai Le a e a le umi Pe a leo o mai le taimi O I le taimi na e solai Wa o le hiloa I na le amatanga mai Au mai a o whaanoa noanga O polenga o loo langa O le whalo taso tanga Au mai au whaanoa noanga O polenga o loo langa O le alofa lo taso tanga Noivo tu, amo.
li mai pea, li mai kama, li mai pea, li mai oe, li mai whapea, li fofo le sa o le ea, e vai langa li, ale li, e las mea. Li mai anko, li mai auntie, li mai mama, li mai papa, li mai oe, li mai whapea, li fofo le sa o le ea, e vai langa li, ale li, e las mea. Kasi mga yali Jacola iPhone 15 Pro Max Ai le mai foi ali se mangulo Samsung Galaxy S24 Ultra. Ngau le lus furkana le top up nga whakau military la fo le mako ai ngai Samoa. Ai laki ai le S24 Ultra mai le se i le Digicel. Awa onga fa ngad click X la foi la kupe le Digicel li Samoa. Ai mangui ai le iPhone 15 Pro Max. La fo nei lolo top up lus furkana pe silia tu mai New Zealand Australia pe fa nga le click X la fo ai so tu pe Samoa. Mai isi an tu ol Pacifica. Mo so wa no ente manu malo ai i se iPhone 15 Pro Max. Po se Samsung Galaxy S24 Ultra. E ia inga o le nei whaapitoa, sekia Digicel. O e si la fia me e whaatino e mawhaiona e umi ai so fale motu le lumanai. A whai fo i so fale motu, o e si la fia me whaiona whaatino ni si o fuafuanga e whaonga aile equity o lo fale. A wane e misiere por kalame o le malu i fale. Ia fiafi o sururu taitasi le se fulu e te aile whaa. O le a e si la fia ai au wala e mawhai e ona e umia se fale motu le lumana ai, ma au wala e whaonga ai le equity o lo fale motu, e whaata wai se isi o fale, le pora kalame o le malu i fale, ia fiafi o asorulo vai aso taitasi, se fulu e te aile wha. Talofa Samoa, o Atishna Ryan, o le Licensed Immigration Advisor mo le Auckland South Immigration Consultants. E visosoani mo so se tu ai ngā visa e malanga mai e New Zealand po Australia. Telefoni mai nei loa i le o valu o tasi o no valu wha fitulua. Po le olua tasi o no valu fitulua tolu o. Radio Samoa. Taslima iwa tolu. Ama. It's your boy Big Hummer back at it again. So my boy, turn this up. DJ, be I feel when I'm soon, baby. King I in my phone. Really man, Lucy and listen make it sound. Yellow phone with my mouth. Ooh, over till it on my sound. Ooh, I know I'm a tell. See, I find out my Lucy, you're the in and out. I fight what I'm soon, baby. See, the ain't a cool. King I in my phone. Really man, Lucy and listen make it sound. Little phone with my mouth. My Lucy till it on my sound. Ooh, I know I'm a tell. See, I find out my Lucy, you're the in and out. If you look, baby, what's that? I have a no. Yeah, I'm on the tour. Got going late if I lose so low. I look, baby. What's that? I have a no. I act to fear for you, mine. But I don't know where I feel my see me, my lord, not how we. Oh, yes, so I say me, I lord, not how we. See me, my lord, not how we. Oh, yes, so I say me, I lord, not how we.
fangoa kako kasi ele se ko falua maule alu yuma so le se fo ikua sole vai so me ka alo le se ola e no ku aka mai ku ye fa ko ola sole wa orga ka ola ye la monga mai ba ola fa ya o se so ke le la mai wa if ya lo baby what's done le avano faule ya le manu kako le se fa alu sa ulo e alu baby what's done le avano aya ek to fi fo mai ba yo ku ya fi mai si me malona tawi oh yes so o se me malona tawi si me malona tawi oh yes so o se me malona tawi oh yeah To the general. So gas got a bar. Ja, gas er die guapo. Kia de mea. Mami
Le uka fe ua fale le mula lo asi Uti vangu malepa ia lasi lasi o tama Fina malea waluma a Io e onga ngā ai malo sila fia so le fiku fale sa Welcome to my ngu wai leilo a eba E siri ai le ku ia he This is Steve Sila Samoa A ku ai le sao o Aotearoa Sao
SOJ Stone on the beat dance sumakako ako si Kasima Lulu wag kang alala handshake may uso iya fama sa taka Lawan tula mele tatu temile wati le nei fia fis food mo le valu minuto na ta lo le tula fitu ile te tua mo le fa fonga mai le tatu tenu ya mo le tua foi mo le onanga le radio Samoa's Flibi vitolu amo mo le tatu por kalambe soifua manuia langi bata fil pa ia mo montelo le tatu tenu ya malole ngadu lue malo foi la usu fi amanga wenga pe una yai tatu le amatanga le neva yaso le asolo na lima le neo akuso Tanto au lia mai le lofa malanga le lei o le atua. Ia, o le mea sili ni nama whawhetai. E lei a se si vaenga e tātou te fia ai. Le ei foi se si vaenga e a lai ona tātou. Tu ua le whawhoi i le vi inga, ma le whawhetai le atua. E ala lea i le, ma lei fua mai le tai au, lo maua lo malosi. Ia, lo ma lei fua mai le tai au, lo maua le ola. Mela le nā tātou te vi i ai le lofa mleanga le leo le tua, le na pule wha sosoa ia te tātou. Ua mawhai o na tātou te au lia mai le nei aso le fia male manui. Al mea manino male mea moni lava. E leo mawhai o na lia mai nisi o tātou tau a inga le aso le nei. E leo mawhai ia ono tūlanga i tau wha lave mangase ngase o le tino, wha lave wha fuosei, ia mai la tofu o leva na fea ngai mati ngao le tino ia pe ona ye le malanga maliu marioti ia le ala wo vala wina le tua i la to ia ai to toi ai tato o vai ngala le na ya o tato fa te le lofa mranga le leo le tua ia e fa pe na ona mau pe tato le ola malos a ona yo tato tau ainga fa pe na ona a fea le malanga maliu marioti fa mai se ma fa ma fana le nganga le tua ia te o tau, maua le loto tele, ia, maua foi le fia, ioi, maua le tau fia, auni o tātou whanua noa, ia tau lava o le mafutanga i la le tino, ia au le anganga ia la tātou whaftaia le tua o mapu mai la tau i tinga, ia sa fia ngai mai la tau i le aso ma le aso, ia le lau o maua, ia se mapu sanga mo i la tau eui, ona ua le te wa ai e mata. Ia pela le tulanga le nā tātou te whaftai e le atua, i lona lofa malona lei, pe ona iei tātou. Le aso na nawhio le, aso e patino i au auna whawhengainga, ia maiseo i lātou e mautofi, i so se ka le sia, ia au ale upu fola le atua, e iei la luk manatu mawalunga, sa maua sina, whamalosi mo oi, ia mai ana au auna whawhengainga, maise lava i lātou, sa maua le avano e sasa il pule la. Eo. Mola manoa e fola ai la fionga pa ia le toa ia ma maui sina fa malosi le leima sina fa malosi matango fia mo tatou a matai over yaso ia ava pe foi le mo so wa no tianga i le lotu ona ngaluenga ia wa ele lava ia manisi tulanga ia si le fia le tu me ai pia ia le malosi mo tatou ia mo foi lo wa no va nga le na pito silon taua ia sia si le falo le tua ia e mo mai ni si ma fa le lei fa taila ia na ona ono le tapena ioi fa mo la sa tinga ingal fi fa una na tapena nga tatou la le tali le fa mo sa ma fola le leo foreign si le te me la unga mai le fi au fa mo fu isa tatala lo loto se uru fale atu le upo le tua ia ma losi lo tangata ia langa mele o ye ka ko le kebilingi e sa o kinges io o makua iso onga ngumi le lalo langi atu langa le na o le wa ye tatu le temile ne ia o le longa se ku ainga me pakia pakaka yo mai o kako luma ia o lunga social media ma lunga lava o penga te whailangi ai awani i aveo se vaenga ea whaina i lo maftanga mai siu ainga pole ale pakia pakaka yo mai o mea le lalulangi ia mausali lava lo walofa i lauto o lua ma lau whanau iwe ia ma lau ainga ako iwa pawanga o kanga kai whapenganga tua tu i teimilea ia se upula i li si vaenga ngale e pauale o kala ke fa oi kalo fai si kapa oi kalo fai si kengi wanga feo pauanga
ai se upura le lua koe polo tau au ma fusi mai oe ma mo moli atu ye se upu le fa malosi e au ngapi iu Paule mele no ka ko le kai milengi ya nga se ve u kwa se o le Facebook ka vai aku fa mai ko kan ai mer kan ka le ko ka fiolai ka fia mau le parangi nga fa ngi mo ke le fongi se Oila, ya, o tanto por kalambe pe ona ele via fis fu tolo minuto na talo le tula fitu fa ma mo tal fitu te fa salawino tanto tala mai Samoa pe ona ele tanto por kalambe le tao na leila ya ele tao na valu ma le tas fu ma le lua misi ma le ya te o te mina lua lo te mi mun buli pe tali tula fitu ma le to radio Samoa fuli me tolo amo ele nei fu vango la fia fikiora talofa ya tanto we va si pa ele tula fu do po anane
mai tonu sivu man si fongaman sango fia le nala foi pesa va tofo Samoa inisio lanto musika pe ona yeli tanto por klame ele nei foi vangala fia male tu radio Samoa se fulu lima ivatolu amo ina wote fa minute le to na talo leo le itu la fitu ya ole avanoa mantango fia le nei avanoa si ufa filwa ima fa talo fa na yetatu paanga le mafuta mai le nei fia o lona songa fu nga mai le amatanga na yaso ya te ya fa mo na sa le lei la mataino le yaso Marcelina Brown fa talo fatu kisa so le fai por pese Sofia malo le si fumria fa talo fatu fo ya sin samota Michael Mulpola malo le si fumria fa tele fata si mai kia toilolo malo le si fumria kisa so le fai le ngata foi lea fatalo fatu ya pito de puni kuini savelio lungo le tanto YouTube channel fatai amosa mai me pone lungo le tanto YouTube channel ano sina ati lungo le tanto YouTube channel fatalo fatu ya oto fatalo fatu ya Aisa aken le mafuta mai malo se fumaria le ngata foi le fatalo fatu le tanto por kalame ya sina leo se fumaria sina ya le mau mali tanto por kalame mali tanto tutua ile nei ya fiafi fatalo fatu fo ya malu apakulis le mafuta mai so fumaria malu malo fa taileva mai le nei ya fiafi le ngata fo le fatalo fatu ya Richard fa South Twitter le mafuta mali tanto por kalame Evalina tu maunga malo so fumaria tele fata si mai melepone o mai o tu le manu le nei fiafi ya le tu le lo malo si fa pena da maua ya estoi fa ngasolo foi fi amanga wenga le nei foi va yaso fa talo fatu Evelina tu maunga tele mafuta mai fa talo fatu foi le tanto por kalame ni sini o tanto ma wo ma paanga terra mai palema malo si fu maria le ngata foi le Maria le sina te va le mafuta mai sini o setalia ta ele to le paia li pele le mafuta mai lungo le tanto YouTube channel fa talo fantu anta ele le ngata fo ile Solomona le asi mai Brisbane au Italia so fo manuia Solomona fa tele fata si mai tio tala evangelia so fo manuia malo so fo manuia malo le ngalulue Margarita Yohane fa tele fata si mai le ngata fo le fatano fatu ya po seta hata Samoa so fo manuia po seta le mafuta mai le nei fiafi taveta pusoa fatalo fatu fo ma fa felo ya ko ngise fi sanga le mafuta mai mano so fo manuia fatalo fatu mo otole ava male fa lalo fatalo fatu fo ya Sally ya Tyrone le mafuta mai lungo le tanto YouTube channel malo fa tele fata si mai epi pele natino malo le so fo manuia faaftel fata si mai alo fatele mo oto fisa ofisi malo se fu manuia talo heka le mafuta mai ya ile nei ya fiafi fata alo fatu fo ya etuale tau fao le ma le fata si mai le nei ya fiafi ya fata alo fatu fo ya Jacinta Tupai tu mbale alifano le mau male tanto por club mao situa tu sa row peka le satele malo se fu manuia le mafuta mai Carolina Lima se fu manuia le ngata fo le fatalo fatu ya Julia sa le lofi malo se fu manuia ya toto tele ne tatu pa anga le mafuta mai le ya fiafi ya male tanto por club Amelia Micaele fatalo fatu malo le se fu manuia le ngata fo le fatalo fatu tina nga wang pa masano le tanto por club tina mai fatalo fatu lava malfa no fatai amosa mai me pone le mafuta mai lungo le tanto YouTube channel ma na yetele na eva mai lungo le tanto YouTube channel quindi sanvelio le ngata fo le ta vita fasio fesi si vangale Cecilia tunga mala malo se fo manuia Cecilia Felila mali Paula fatalo fatu Nicola Ulu ya lanto mafuta mai siri au Italia male tanto por clambe ne vangale fatalo fatu tanto por clambe le tanto YouTube channel alu sa o radio Samoa line o inate mo le leia ya male tanto YouTube channel ya mafayona e mai mo mai ai ya mafafonga male tutua ale radio Samoa fully me vetolo amo mai lava ile tao le ono le tao ya si pa ya le se fulu le po ya ona ku waku lole o ke eva ya tato musika mai se fulu se ya pa ya po ako na vai po ako ke eva ya ka musika o tal fitu usi mai fa fonga to fa salawina tanto tala mai Samoa Radio Samoa.
Mai alau whaafafonga. Telefon mai Samoa ia sa taitasi. Ua au mai amo oe ona o le langolango mai a le talofa voucher. O te whātalofa no tātou o tunu i le amatanga o le vai sa fau, ia usi mai alau whaafonga. O le ua sa ilia nei le mtanga aluenga o whaamasinonga ma le whaafoina ma tau butau whaamasinonga. Ni whaamasino fau mo le whaamasinonga o whanua maswafa. Ina ua iei nisi o whaamasino ua malolo li taia mai le ngā aluenga. O fuafuanga tau tupe le malo e peo na pasia ma amata whaamamalu le tau sanga whaale tupe ua savalia nei. Ua si iei matotongi o whaamasino lea whaamasinonga. O le whaasana launga le mtanga aluenga i le sa ili o ni whaamasino fau o lea whaamasinonga lea tunuu. Ua whaelo ai ma whaamanianga tau tutongi mo whaamasino le a whiriwhiria. I le auwha inga se laurua sutolu a feono se lau tā lai le tau sanga. O se tutongi ua au fiaile a launi o telefoni e tolu a feono se lau tā lai le tau sanga. Ma le a launi o whemalanga inga le tau sanga e lima afe tā la. O tutongi fau ia ua tau wasanga tutusai nei whaamanianga tau tutongi. Ua maua e whaamasino le whaamasino o whanua masuafa. Ma whaamanianga o lo maua e whaamasino o le whaamasino o sori ngā tūra whono. O le aso rua sifuruono o le masina nei o kuso, o le atapuni ai le avanoa mo nisi e fia tālo sanga, i avanoa o whaamasino o le whaamasino o whanua masuafa. Ma o lo tala le avanoa i tangata umai le i ausia, le ono sifuru valu tau sanga o le soifua, e tālo sanga ai, ma le aia inga tāua, ia umia se suafa matai, wa uma o na le stala whaale tū la whono, ma o lo ono whamau fo i Samoa, ma o lo i tutonu o whainga nuu, ia le silia ma le tolu tau sanga. O silia nei le lua vā yaso talu na maali liu ni tamatane se to lua e au fia i se malu o le malo. I se ngai o inga soli tū la whono na whao ngā i se la au malosi, e le ilai se nei na whaale tū la whono. Ai o le stona ina te nei sale la valu i savai, na tū la ima iei se isi whaale velawe lo o masalumia, na whao ngā i fo i se la au malosi ma ua maliu ai se tamaititi se fururua tau sanga le matua. Wa whaeloa le mtanga aluenga o leo leo, whale pui pui ma le toi fuata ina le na i tūlau le apio fōninga. Le wha ngā solo i eio sue sue ngai lea whaale velame, i le whae ungo le vai aso umamae, lea wha peo le tae o le aso na ina tupuai. E luas furu ono tau sanga o se ali ua tāo fia nei e leo leo ma ua mō lia leo na whao o le maliu, i le tama i titi e peo na masalomia na ia umia se la au malosi, o le itu ainga o le luas furu lua rifle po se pulutasi. O le au penga wa whaali e leo leo e le ilai se neida. O loo masalomia leo leo le mafua anga o le whaale velame, e fiso tai se mafutanga whaale uo, pei tai, e leo whaelo ina mai e leo leo le so tanga o lea whai ngā uo le tamaititi ua whano leo la. O whaali e se li poti e le vanga whaasara lau o le Samoa Global, o le ua maliu, o lona tua whifine sa uo ma le ua mōria e leo leo. O le lo minga le nusi pepa o le Sunday Samoan, lo lipo ti ai na whaatino le ngai o inga sori tū la whono e le ua moria, ai o lo moe le ua maliu le tainamu. Taruai le a fia o se la umalosi le fo i whaala velave ua whaun tue ina e leo leo le atinu, ia wha o ngā le avano e lua masina ua amatatu le masina nei o kuso, e o il whae ungo le masina fo se tema, e tu ina atuai la au malosi sori tū la whono, e au noa ma le whaioni mōrianga. O leo wailu manei o le whaamsinonga māwarunga o tāntu utanu, se tangi o whauru le te whono ma le komiti o le whono whaavaya le tu mālo sāle ngatasi, i se tau mawhainga e toi whaafoi antu i le komiti, le se leni e se lau ma le valu afe tā la, o le tau leo le ngā ruenga o le fausia o le ofisa tu tonu, o le whono whaavaya le tu mālo, mai le urua i miliona tā la na whaasafua, i tu mālo palo tai limas futasi. O silia nei le tau sanga, talu na whaamatu uantu i le kona karate fawhale o le KJA Contractors, e whaangai o ia ma umia se tamali i ma ia whioanga o whale lima ma vai moso. Ai o le tau o le ngā ruenga i peo na whaero ai whaamaumonga o le tangi e le whono whaavaya sa le ngatasi. E se lau lua sifuru afe, ai na whaamatu u le iwa sifuru pasene o lea tau le kona karate, ma le tu unga e whaamaea pe a uma o na whau le ofisa tu tonu. O lo whaari o fo i whaamaumonga o le mata ubutau whaamisinonga le nei, sa whaatuai le ngā ruenga o no se mata upu whaasino i le whanua e fausi ai le ofisa. Ai le ua mai o na soala upule lea vala, ma longo atu ai loa le kona karate ua tatau o na amata le ngā ruenga, ai ua le whaia. Na malanga i Amerika Samoa le whaipule o le teitei whono fo i leo le whono whaavaya sa le ngatasi,
e fia feiro ia i le ana ko karate whaatara noa na ngā ruenga. Ina ua mauatala, ua malanga i tutuila mo se isi ngā ruenga. O le whai o le ngā ruenga ua mafua o na suru atu le tu malo palonta i le whaamasinonga. Na wala au le masina na te neo i ulai le mata upu, ai ua toi tolo mai le masina le neo au kuso e whaatalatala no ai, i le vāo i tu au wai o le mata upu le nei tau whaamasinonga. O tūlanga wa usia ta mai ta i Samoa i lo lato to mai ma nga waa, ai mai se le usia nisi o matati e pe o le avea mata i tai o le malo, fa pe e ka le sia o fio anga maso se au nanga i wha la tonga tu maoti. O le sini le ma le utu o le wha linga o le ano fale exhibition, le ua lua tau sanga o tapena ma wha foe, e le ono mea productions ua lato tapena ina i tau sanga uma, le sa i rio se ta mai ta i avea matau sala o Samoa. O lea whaalinga na whaire no whanga tu tonu o whaalinga o tūmanga nu i Malifa, na a waini si o alo tama i tai o le tātu o atunu, i la tau na tau aveina le tuwhinga tau sala o Samoa whapea le tau sala o le Pasifika. O se whaalinga na wala uri ai fo i se tasi o tama i tai mai le atunu o fiti, sa avea ma tau sala o le atunu tua oi, ai sa whaapale ina fo i avea ma tau sala o le Pasifika. O le tama i tai o tenin tu i vaiti o se alo o le tātu o atunu, sa avea ma tau sala o Samoa i New Zealand ma madu malo foi, i le palo le tau sala o Samoa ma le Pasifika, ua lua nei whaalinga o le ano fale o vala ulia pea e Hawaii. Te lelo na tāua ia te au, ai mei se lava o le whi au momoli o loo tau mawhai le ono me productions, le komiti e wha wau i tutono o Samoa, o le tāua ia beo na silafia, o le autu e le o le fale o le ano fale. Na o le whaongaina nei o awa noa e mawhai o na e le ngata whaatau le tato wanganu le tato ngangana. Ai mei se lava o le ati na e ina o tamaita i Samoa i tutono o Samoa. Ia ma awa noa ua mawhai o na maua i lato e whaasoa o lato manatu o finangalo. Ma nisi fo i o tamaita i o lo tūlai mai tūlanga maua lunga ia whaataita inga o CEOs o pulenga o company ese o business entrepreneurship. Ia e mese foi, ia o le afionga i le tamaita i palimia, o tato ia lea ua ausia lea vaenga i tutono Samoa. Mo se awa noa tāua fo i mo tamaita i ina ia mawhai i tutono Samoa. Ina ia mawhai o na whaamalosia i lato e o mo awa noa tāua ia e mese lava. Ia o le whaawawina leo o le whaatawaina, o le tato angano unga ai mei se lavo le ngangana ia ma vaenga ese ala fo i pe senga o tāleni o le whaongaino a lato tāleni matomai ese. Tau sanga nero ba tu e tō telefoi nisi o tamaita i sa avea ma tau sala o Samoa ma Pasifika. E po isi tamaita i le sa avea ma tau sala o Samoa i Australia. Ala se langona wa le wo ba tu le wo to a wai tau sanga nei. Yeah, langona lava le anga whaenga e tia ma le anga mawala loina ua toe mawale bala aulia e a wai i le nei tau sanga. Ma o te whaptai e foi i le pulenga le ono me productions e mesio le komiti ona o le ai foi i sau ma lautau ma whainga o loo iai o lau awai mai ona o se tasi foi o vaenga ia o loo o tau ma whai ma ngalue ma losi iai o le whaawawina leo le whaatawa ino le tato ngana ia tunua e mese lava o loo o unofo i New Zealand. Ia nai te sila fia lo fionga tipi o le au maua ia tunu i fafo. Io e moni e maua lava le ava noa ma polo kalame ma vaenga ese ma whaiona o tauwina le ngangana. Ia fo i le fesili o loo tuatu o loo avea fo i ma conversations i nisi fo i o whaala potopotonga o le ale tāua o le tātonga ngana pe hawhai o loo tātou no nofo i New Zealand. So lo awai mai i lea polo kalame o lea o loo vae e fo i le tāua o lea vaenga wa ia o le ngangana o lo mawhaile o na whaasoa matala no atu ia tātou lava ia tangata. O tātou o fo i o tangata Samoa a whai tātou te le whaatawa ina lea vaenga o lea whapena fo i o na mo watu le tāua o tātou ngangana. E mese fo i o le tātou ngangana ua a vea fo i ma awala e mawai ava noa ese opportunities o ngaluenga e o fo i tūlanga mawalunga ma ngaluenga mawalunga ua fisilingia are you bilingual e mawhaiona so o se tasi nā o vaenga
o te whaktai e fo I lo awai mai le polo kalame. Mawai fo I le avanoa e toi ngā lulu e whaatasi e ma leono me productions. Ina ia alua luanga I luma I le polo kalame tā ua le nei tutono si o tata watunu. Se talanoanga ma le tamaita ia Janine Tuivaiti, sa avea matausala o Samoa I New Zealand, avea fo I matausala o le tātu watunu, matausala o le Pasifika. O le masina fo e whaiai le tuwanga sa iri eise tausala o Samoa, leo le awa I fo I Janine lango I tāpenanga o lea wha moe, a leono mea production. Sa whailonga le se lau tausanga o le kolisio a vele, leo fitoa mai atu le se lau tausanga o le asosio tama matene tuai o le malisi. Ai o le masina nei, o le a whailonga ai le se lau tausanga o le tālonga o le lakapi Samoa. O nisi o kalapula kapi mātutua I la tau na amata whaavaina mai I le kalapula kapi le tere o tausanga, o tāpena pena fo I awa I le aso whailonga ina, e pe o le kalapula kapi le fioanga o waiala. Po whailonga mai se pepa o whaamtalanga, le awa I o nei kalapu le solo po le savali o le awhaia le taulanga, le aso luas fulfitu o le masina nei o kuso le whailonga ina, o le se lau tausanga o le tālonga la kapi lo tātu o tano. O le tū mautino ai awa I fo I manisi o kalapu e pe o le kalapu la kapia le fioanga o mo taa mapia. A wa o nisi o kalapu na lātou amataina le ati na o le kapi tau sanga tau amata o le nei taa longa. Stasi o taa penanga le kalapu la kapia va yala, o se tau mawhtanga le fiafi e whaata waila u lau po se corporate dinner, whaata si ai mo se taa mawhtanga le kapia le a whaia tonu, I le va yaso le te wila le masina fo se tema. Wa vea fo I le whaelunga ino le se lautou sanga le lakapi Samoa, o le amana tuai le kalapu le kapia vaiala nisi o toa mangu I la tau o whai ilangi le wholaunga, ai na amata mea I le whaatuina o le kalapu le kapia le fio anga. O tala amata I o le nei vai o sa fau, soifua. Radio Samoa. Taslima iwatolu. Amo. E silia ma le se lau fale oloa I Samoa e mawhai ona whaanga I le talofa voucher mo whaatanga alu a inga. E le atua lava se 5 milu te lafu antuai mai New Zealand, Australia, Amerika, mai si antunu. Ai tau nuu I telefoni maolo e whaanga le talofa voucher e whai e le whaatau. E mawhai fui ona tungi e tuai le cash power wha pēle pili o le vai iso o se taimi. Angai loa le www.pacific40.com e lafu ai se talofa voucher mo lo a inga I Samoa. Mo nisi whaamtalanga wala umai le olua tasi o valu tolu, lua tolu, po le info@pacific40.com. O le nao mwhaina whaafonga le tātou atunu u le tui whaasalawino a tātou tala mai Samoa. Ia, saudia ma whangai nātu le sui Radio Samoa longa lua mtautua mai le tātou atunu. Tō whautanga vai tipi au tanga vai. So na whaapoponga a matau le neiva yaso. Tu aia ia le telo isi talama vaenga pio na whaafonga I le tātou atunu u le neiva ngole a fiafi. Ia paula mea ia whaamaisele nganga o le tua I sia fo ia alo le tātou. Tino ua mau mai ia lonola ia I le motu tele sa la fai. Ia pe ai sa lava. Ia ua whaisi tele o whaalavilave tutupu mai le tātou. Tino ue mau le ola mana sui fua. Ia ai talo I le atua. Whaima e wala au siu a inga po a mai. Ia, fai fui ma e wala au I whautua I alo matu pulanga. Ia o siu a inga. Ia tātou whai singa luenga. Fui lea mona I o tātou a inga o whaaburi mai Samoa. Ono le newa I teimi o le au ngā tupulanga le wai e le teimi le nei matau tia. Mo I lava fo I vai teimi na tātou kiki maa soro ai Samoa. E le I tele ni whaalavilave whaapea ngi kupu ai. Ngai ia whaalavilave ai siasa ingi whaalavilave whaonga ini la au malosi. Ala mea le wai ai. Wa pei o le mea fua le tātu tangato le tunu le whaonga o le la au malosi wha umai le ola marasoi fua o le stangata. Ia. Pauale vaenga whaiam. Whaima wala au na iu tātu a inga. Ia ma ave foi se fa manatu masitua lalo ina iutei ia po nei uso foi o lo nga lue ma fa bul mai le tatu atinu ina ia maua le saunga le mu ma alo ese mai I le telo fa fita uli ma le telo fa lave ia se vai le makaukia le meua se fulu lua tau sanga le matua ma fua mai ono o se mafutanga fa le uo sur ka fiola e sur Karungo ka ola le ngi o langa I le kauso ka mafau fau ngi mea.
le mele wo Yesu le a wa kipi aka ika le si kengi aru angai la wala yo ko I fau masoro ile kama ika ila le la ni fau le kaurang a ole ngewa ma wele ola mar soifua e maka ukia tau tia le me wo ye tatou ya e o foi lai to tono lau fanua ni usila e ma vai se fanau me se lava ina ye tatou fanau tama ma fanau teine wo matutua se fulu lima se fulu ono se fulu fitu tau sanga o lesile na e tu faisina tau vau nga tai le temile nei ya fa moe o lo va la lata tatou mafutanga mana ye tatou fanau ya ini si matua e pole ale ku ai nga kala e velo ka me kiki wo masani tamiti le falongo o masani fo ile matua le tala noa ila na fanau ya knowinga end of the day ai fia ya male leime uma ya ifo ini so tatou matua e kau mai ku ro fo ile wo kau kekele mai kingo ka mai ki wo ovale ai peka wo pe fo ile wo ka mo musu e tala noa ia ia ai aua ni tu ua le tatou matawhai oi ma tatou ngaruenga ia I le fautua nei whanau. Io nei vaenga le na ina ia vau ia ele nei mea ko whaafonga whaalongolongo le whaalavulavi le tupu mai le moteli salawhai. Nei vaenga le na ia whapena ona whamanatu mo tatou le ngei kaimi. Ia whapea fo ia ngai iso mawhau se me whapenga nga mafua me se kenge. Leo tala noa ia te awale mai mawalu te mina mea. Oi, ai fie Mosef so swangi vili mai ya. Io. Vili mai ya ka e fese ka to stilo fali. Se o le mako street le mela I. Me o le ma o li ngofo ko kasila I. Io. Ai fa pena nga ngai ka polonga lo ma fau ngor ka o meia ka mai kai. Malau mai kalia uma. Io. Kalia fa so kai. Tanto talalana mai Samoa ni fuva ngala fia fino fuva lo minute o te ali tu la fitu. Se vanga tanto talal tau maranga tai fano le tanto tunu le nei fuva ngala fia fi ya wa fo le fa funga mali tanto tunu ba se lava fo ile matalio tu te fai o la matango le neva yaso. Talal tamo tato ya ukilani sfulo no tikrido na mafan fana sfulo no manulu mo tato le so. Ya, sfuri ba minute te fitu le tau no so nei le la ya to mo malia tu mo tatou ile se furu minute te le liba le fiafio le so langi le leile tu longa le tau mo tatou pitai na ye inisio vaenga santa uruva va salone ti munga meise ya le pua o inisio vaenga aso ata ya o solua le fa bawina sfuru ono tikiri sfuru luo na manulu mo tatou wa ia foi le pua o tu longa le tau mo tatou le tau fa nga solo meise tembo le tau pitai langi le leile tu longa le tau mo tatou le solua fa nga solo le solulu se furu fitu te keris furu dolo na manu pe ona yai langi le furu tulanga tau mo tatou se ia pa ia la so tofi ia se furu dolo te keris furu dolo na manu pe ona yai sauni sau fenga malanga mo le tatou tinu o Samoa langi le tau o Samoa luas furu iva te keris ona vela luas furu male ono no mawalo ai tu mau pe la patainga ia o savili manu losio le palasio timunga inisio taimi fa penale to fa tau ia male malo losio le maworu lungo ngalu ia pe ona la pata ia le tatou te lu mai lava fo ile lua vai aso ia pe ona momu atu ia se pa ia mai le ni vai aso Panga solo mai lo tanto por kala me se venga ngata I falo le tanto o te lu barkaleno le fainga faiva au kilani se furu valu minute tala valu suar ngata I fale mo mali se furu fitu minute tala valu le poa nanai panga solo ati one hunga fa mo wina tas se minute tan so le tas le tan suar ngata I fale mo mali le lusu mo fa minute te so le tas le poa nanai manu kau het se lusu valu minute te furu ya na suar ngata I fale fitu minute ta so le tas te mo mali le ngata I fale mali no fango le muri mai pinchi fa mo wina se fruiva minute te furu li ta o suar ngata I fale mo mali atu ile se furu no minute ta so le tas kala na fainga faiva fa mai si vaenga le langi le o nei o tai au aso lulu aso tofi aso freile ia se ia pa ir fa ngole neva ia so ia makua ike le ale lori funga o le sea o le osta ia o le kui o le kungangi io maua umar sami io le malaudi o le angai ia maua makamanga ka wangi o lo fango ko le mo isawi ala kele ia se ba ingala ngati falo le tanto tinu markale no fainga faiva ia fa tasi male talo le tau mo le tanto tinu le nevanga la fiafi report me office va ai tau kilani
E o fanga manu i ululu o la au, awa e fafanga I funga o la au. A o le tangata, e fafanga I upu matala. O le mafileo o alanga upu mamuanga ngana Samoa maona whaapongai, e a fua ilo na sio mianga. O lona lea sao I le whaatufunganga o le iloa whaale aso, mai le tautua se ia o ina pule. O alanga upu mamuanga ngana, ua lanto mamanuina le tō whamanino a Samoa, mana tua foi, e tāo fitau muli le atunu. O le tangi a le pūmate. Whapele tala, e iei se ulungali I e ngoa o manu mea le ngō le tamaloa, a o tia tala le ngō le whawhine. E tō tolu la whanau, o le tama I ngō I a pū, o le teine ingo ia sina moe vale, ia Malaysi teine ingo ia sina moe mafaufau. O le tasi aso whapea le tama ilona talii, pū, ia sau nāno nofo atu masio tei o sina moe vale le fale si o manto wo le whantoanga. Ia, ua ata nei ia le tangata le o pū, ua tau nuu le mea ua leva na 40 iai. O le mana o le lile o pū, e mana o e fasioti ia le teine lea. Ai ailo na fatu se I tūlou le whaafonga anga le tunu. Na whapena lava lea o na whai. Whai antu pū le teine, alu e whaise me ai musu le teine, ia fasioti lo e pū. Ia o na whaatau nuu leo tūlanga le nā. E fo I mai la leo runga li I. Ua le aisi ala tamateine uauti. Ua toe nei o le ulunga li I Malaysi teine, a ua sola le ula nei o pū no fo I sami. Se tasi aso nā lua tuai le isi teine, o le whanau o le ulunga li nei, e lua tu fo I ta ele le sami. O so fa ia I fo I e pū, ia o na whapena fo I lea o na maliuai. Whano no tele le mantua o le isi ala whanau. O na nonofo le se tasi aso o na toi whanau le o le tinale nei, o le alu toto. Whapele tala na tuu le alu toto nei luma o le maa o le fale o le ainga le nei e lata I le pāi ngō o le pā o fualanga. Ia, le tasi pō masina, nofo le ulunga li I matilo pēa I le maa le nei, ua te I le vaai atu le tū nevo le pō, o sao whai mai aita mai ta I e toa lua la le leia. Ua oso le fifefe o le ulunga li, ia ai te ua whapea maita maitai. Aua te lua popole. O mā ua. Ia o le ama ngā lulu e la vea I o lua mai le tangata ami o le angal nei o pū. Ia, o le manaonga o teine nei na whai I o la mātua. Wha mole mwhai na lua tā mai le whau. O na sae lea. O no lua whita ngofi le fili eiso mā o penga whangota ma te fia o whangota. Tau siel tātou ainga. Na whapea nao na whai mo fili le o penga. Si I leo le upenga o teine nei, mau leia, tele nau I ana lau le naso. Tausi le ainga ma fia. Mana tua, o lea lava e maha fau teine I tangata le nei o pū. O na toi alu leo le upenga o teine I le isi tai ao. Ua iailo la te tonunga, e le mawhaina leo so whaia la ua e pū. Na tau nuu lava. Ua tae ele teine ma ua te taolo la upenga. Ua lata atu pū e o so whai tamaitai. Ono fe ausi leo tamaitai ina ia muri atu pū ia maua ele mea o lo o te tau ele o penga. Ia na maua taitai ai lava sia li ina noa tia uma o na 5 mau na vai ele o penga tamaitai. Na toso lea. A ua tangi le li o pū. Whalonga o tu mātua o tangi al tangata. Na fesili atu leo mātua ele la whanau teine. O ai ele nai tangi. Whai mai le tali a le tamaitai. O le tangi a le pūmate. O le upu e whapea ua whaawinga le teine le tama o pū ua mate. O lono winga e tangi fua a ua mate. O le unga leo le tangata whau leanga. Ia, o le nganga o le upu ia tau na malamalama ngofie. Aua e te whau leanga I se mea. Ma ua fui te whai mea leanga.
Wala ngai antantu mata I so sea ta tifanga mana ia so nei. E malo ale sifi fai meleanga le amatanga. A o ia e mautinoa e oti le iungo le ata. E va penale natural so I fuanga le nei tanto te iai. Si le sila le lei. Le isi teimi va ai pe le maua oi le so I fuanga le na. E te toe tangi fua masalamo a ua e loa lava ua le aise au ngā ua tuai. Tangi a le pō mate. Ia manuia lau whaasausaunga Samoa. Radio Samoa Tasili mai batolu Amo Radio Samoa Tasili mai batolu Amo sunga ia asiava tuipe Antonio Maletanta por kalame na peona ele nei vanga fiafi ia Maletanta por kalame masani ai maufa samomoni ia peona ele tautur sunga ia asiava tuipe Antonio mole atu le fa taitele sunga ia tuipe ia Maletanta por kalame lenga ia le lawa maua mai ai ia ole menana mawali tanto wala nga upule na ole tangi le pu maki le ngot kakange o pu ele o se kankalile ioi ele ave fo se va kar singia ngan ngika ko opu tangi ale pu mante luz fumal fitu minute wa tele tu le fitu tanga solo tanto por clame fanga solo so ke fanyaku maka ukia si va ngale mafuka ma Alovatu ShowShow ya Dan alovatu brother alovatu mo lua of telfata simali ni ya fiafi Olivia la pola ma lolo se former wia saini tu le epa Margarita Yohane ya mise ShowShow ya Dan le mafuta mai ya ifefo hine yoramo ma lolo se former ya no show ari brother alovatu mo lua Wala alisa teu misia uma falfal Olele kualia ina uami ole to elau Lea se fai lo taua pa una manetua Wa mano le moa fanua sola itai le moa folau Satu tala noa safa amoe moe atu I fonga noa Ole ua leo Usue wo foa Ne moli nai apo I maula ua emo mai fa anoa noa Ola uma atai mane Ua avea fo I se fai koloa Tangi e uangi ua lola ua pea ua sami Ua pa ule fetu le la satu I le mai lua mai o matangi A o ai fo I le na ua tu I le au le sami ma e lai O la upele la uma amora Fo la ua tu I le taita fola Sia uluku e sile la lelei E se fo ia la tifi ma io na ponei Ai utele fa aea ina oe Ua laila ufa a benei Ele rosa a fai lea mo usei Ole si fonga mantango fia le tantiana manisi na fantunga mo tatou le nevanga la fiafi fatalo fatu rupi maunga le mafuta mai lunga le tanto YouTube channel pe o le tanto tinu Samoa le mafuta mai ai ia rupi maunga amu ia o rupi ai o kausami ange singa ua
singa ua size 2 ia le ngata fo ile singa wi a oka fo ile lo kaka nice oi ngale mana na wa toi lava matu nei ia ai fai ngata ua makua wo se ka se pase se makua le lava le mele boia ua makua ipe ka wo ka e ka wo le Samoa ile temi le nei au le tato por kala na pe ona tato tu le vai ngala fia fiu tato tau nu mai le temi masani o le tato family ngala sfana umla so soifua masani no mai tau nei aso umo te whainga ruenga ai o le temi le nei e whapitoa i aso whanau maso soifua e whaisi umi o le teimi o te tuina tu mo le family ngala aso whanau a le mea wo mai tau ina o te taina lo le pese o te walofa i la tau mo umana a mai la tau aso whanau le emaili ai vevela mai lo malau telefoni o mela le na o te taina lo le pese ai te vevesi mai lau telefoni na no o unu fonofo lava mo mata i ai iyo le manga iyo o le emo mai o mori o lau telefoni ai mo kwa ulo fia kango kua e o omi atu ia manuia mai lo waso fana o le mafuanga wa uma iyo ai o le tele o le teimi e te vatu mo e manuia mai e lo waso fana le sola le ala tango te vatu le vanu mo manuia e lo waso fana mo lo waso soifua aso lima le ni o au kuso e tolu vaenga e te maua mai ia vaenga mo mua o telefoni lua o le Facebook tolu o le tato YouTube channel male fa o le kako email o le emaili o le on air at radiosamoa.co.nz ia male tato telefoni o le tolu fitu tasi lima iwa tolu ia polunga fo le tato Facebook page male tato YouTube channel o lo e mai moa mai e male tato we vaivanga o le nei fu vaanga le fiafio le lawa tatala la laina tolu fitu tasi lima iwa male tolu tato laina lena ia asi o sa ile tupe ini tato famrianga imeli ile nei afiafi a o lea o matala la laina mo oi mo le famrianga la sfana mo la soifua ile nei fu vaanga la fiafi tolu fitu tasi lima iwa tolu aso lima le nei o kuso lu o rofa Lelei o le tatou leina o matala mo oe a talofa. Talofa sau. Saifua manuia, sau no mai. Ia, saifua manuia sau, maro lava ngā rua ngai ia pet maruru. Mau alo wavno. Ia, whasai lava sau. Ia, mori aku ia lo whaangam whamaungianga foi. Ile akalia si o akalia o lo alalara ko ia skalia i manai. Ia, o la kwen sang o le soa ko ia ile pa kau sanga o longo soifua. Ia lofa le kua ma pui man kia foi. Ia koi ngā kungu i mau. Ia koi wha popongi kau sanga skele o longo soifua. Ia lofa anga ia mwha maungianga e waku ngei i ranga kwempa malanga kwema. O mataukia Yeremia, Maria Yeremia, e mei te fōe ngā anko ma anti. Ia makate no roi ngei i New Zealand. Ia ro faanga ngā sau pa kai lava mora bangoa ia manguia le ngā la pia. Tai manuia foi las whanau se walo fa soi foia. Tai lava sau. No fatu talofa. Talofa sau. Sau no mai. Tai lava mo le avanoa. Ia ia lava le lo fo le tua. Ne ia soa to as fufa o le li le o tero. Se au ia po le alo le wein mare na ia sita o tara. Tai le alo fo le tua o rini tau sanga te le o le atari. Ia toanga i le aonga. Ia wafui tau singo a inga pa mo le poto ma le malama. Ia mai se foi ia tonu fo e kare sio tau ngā rue ai. Ia alo whaanga na mai iau sista ia whaiupu e mita alana olani mai se le uso ia teila. Mai se o kwen pereno le lua ma whaiupu e lo antia whaiupu. Ia whapena fo ia antia isa o ina. Ia mai se ia o antia tia ina. Ia ai whasilo whaanga o lo paparema e loma o tara o yo mangele. Ia manuia lava las whanau.
ia whaftai lava sau mo lava noa. Tai alo fatu manuia foi le aso whanau. Whasoi foia. O le tato i meli leo wa tau nu mai. O nas whanau lava le nei o Daryl Kenny se au. Pe o nei lungo le tato por kalame. Whamanuianga o le aso whanau o le atali i a Daryl Kenny se au. O nei e ato ailo na sifuru ma le whātau sanga. Whaftai le atua mo nei tau sanga e tele wo e au lia. Ia toi whaapopo nisi tau sanga se tele tātou te mafutai. Whawhetai, ia oe le atali i mo lo walofa mlo wanga le lei. To anga i le lotu, ia malea onga, and remember to always put God first in all that you do. Alofa anga mai o uso to atasi ia poe, na i o tua whawhine ia pe mita mwhai upu, a Februari ma alana, o grandparents ia tuila epa poe me Roma, ia matia ina, a meiso aunties ia Luisa matia ina. Manuia tele lo waso whanau, ia pi o nei ele nei vanga la fiafi Daryl Kenny sau, a to mailia so ia lo se furu whātau sanga. Ia vi ia le tua, ia le fōwau lia mai le tali ilo naso soifua, ia malo naso whanau le so, ia whapopo matoe tulu ia le tua nisi aso se tele, ia mo oto umalava wau lia mai eto aso whanau maso soifua, ele nei fo ia so lima le ngik, so limba le neo au kuso. Ia le watatu wau lia mai ile alofa, maleanga le leo le tua, aso lima au kuso. So le, o kako anu le masinga ronga valu se lo le ngika usanga. So ko le vave. Vise la faele. Whamanu i antu le aso soifua, isi ona nephew ia Jason apelu ai ono, o tali matau i Samoa. O le aso wa atoa ilo na se fulu lima tausanga. Whawhetai lea lii nā tausanga i tele wo e au lia mai, to anga lea onga mausita i au matua. Alofa tele mo oe, alofa anga le na ia mai a vise la faele i le atoanga ia olo se fulu lima tausanga. Lea li leo Jason apelu ai ono o tali matau. Ia whawhetai vise la faele, alofa tufui mo oe, ia Whawhtele whatasi mai le tātou porkala me manuia fo ilas whanamula soifua ia pi o nei ele nei wangala fiafi. Ia, o tau malawa ua, au lia meo tau aso whanamula soifua le so, talu i le atua ia toi whapopo ni siau se tele mo oe, ia wā tātou wa maftanga, ia meisio porkala me whanga solo, pi o nei ele nei wangala ole fiafi. Step of 5, ShowShow ya Dan, ia mara auso, ia, pese atu. Mo o tau umalawa ia o manuia i o tau aso whanau ile nei fo ia fiafi. Ai ana le ai o a au le mataina i o lo whamai I maunga e tele ai le I puniti ai lo sisi lama E sami mawanu sa o lo fiai Mama le sa o leilo ai sa e sa ili mai
Samoa o le atunu ua mai au na tofi. O le la au ua mai au ngā tātulanga e le to e tau au whangaina. O le vai fo i ua malili ua mai au na saiki. A o lau polo kalame o le vau filifili. Ua na o se toi wha manatu. Ua na o se toi whangu whangu ia ua nganu Samoa. Mau upu ta oto, mau upu tu. E ala lea e ala ngā upu ma muanga ngana ma le vau ngana. A wane i emisia le tātou polo kalame. Iafi o aso lua taitasi le itu la e valu i lunga o le Radio Samoa. Ia manu ia tele, lau mai moanga ma lau whaasaunga Samoa. Avia maua sosa, Omega ka, ia maloi moa, Omega ka, sabale tau mo fie, Omega ka, fili mai loile Omega ka. Omega Cars, lua selau Capitis Drive i Manukau, po le telefoni o iwa lua fitu lima valu tasi lua. Susu mai Manukau ne, Omega ka, umalole keisile Omega ka. E le vā o le sifuru iwa ma le fase furu o tausanga, ma e inga luenga faufalu. Le stala nei loa i le Oceania Career Academy e whaia vasenga i a fiafi e le eise tutongi, a ia inga whapitoa. Tanga i ane i le OCA.NZ mo nisi whamtalanga. Malo soy fua, o le si fufonga Samoa, Radio Samoa, tasilima i vatolu a mo, se ki a Radio Samoa. Se fulwaro minuta le tona tale o le valu le tanta por kalame pe o masani ye o le tutu le upenga i le loto mal sunga le fa'afengainga pasta poni foniti pe o masani le tanta por kalame ia fiafia songa fu va yaso te chansi. Team No Excuse Super talo fa Samoa ma tu le tanta super le Team No Excuse fa ile yaso tofi pe o masani ye le Omai Otara ya music ascenta le tulanga fa tawa Otara le aflono le fiafi. E unu fua ele se tutongi o le nei sumpa so mai tanto fifia ma fa marstino fatasi a wale tanto so fua maloloina ma wale tanto Team No Excuse le tanto siono pa se la Atlantic Crescent i Otara ma filfili ma le tuso le songa a wani ngalo saulo minga o le tuso le songa fatasi ma le lolo minga o le vau filfili e mawai fa lupengo Samoa e sifo tutuila mamanua o nisio tala tu o Samoa o nga upu o le matafa yo ya le matai e le faingo le fa la lave pe yo fa poiponga maliu o le susingo a inga fe sila fa inga o paolo si i fa alo fa la ngingo e kalesia ma le tele o le ngangana o le fa longa features full tana lo tau na lo fisa la Radio Samoa le tolu pa tolu on hopo le venu manukau te mawai le tantu tusi mo nisi fa matalanga vala au le lua na lua tan silima i vatonu lua na lua tan silima i vatonu pe tanga iane ele shop Radio Samoa.co.nz fai mai yesa oka pe mana mia tantu tusi le na pe fia mana mia tantu tusi le na pe ona masani ai mafutanga vaiala moalo matama fana wa vaiala le afio ila wa fionga ila matua ia to faiono a fifio asi mapatu la ua natai male mamalu ia te o fuata fai le tato maftanga ile aso sfuru masina valu lua o fa ele tasu mletasi le taiao tu sai o se tusi mai le tato no i Samoa fai ele tato si tasi o iwa Hill Crescent Row i papa toe talo sia le lofa malanga le o le tua moli atu lo to soifua malo mato wola ile naso wa to faida mo nisi fa matalanga fa so tai penu ula ma ilo sai pele vaila au ile o tasi o tolu lima fitu o nono tasi o lua tasi o tolu lima fitu o nono tasi maunga tanga loa langa fawaina a cheisen o lua tasi o valu lima o tolu fa o ono o lua tasi o valu lima o tolu fa o ono po fingota ulu aviata ti alino ile o lua tasi lua iva lima valu iva lima o lua tasi lua iva lima valu iva lima ia pe ona ye le tato por klamele nei va ngala fiafi
Laisia tātou whaasilsilanga lewa taunu mai e tau le tātou porkalame ia male tautua le Radio Samoa Sfulime vitolu amo le nei a fiafi felisi tātou whaasilsilanga lea. Sa papali i whaasilsilanga ili ava male whaanoalo mo tama whana umala fioanga o sa papali i o alala mapapa au iau kilani Mount Ronei. Le pa ia lava lea wa le susu o le tapa au whaasisina le susunga i le mali e toa na whaalongo i e Samoa. O le paia lava le awa ia uso li susu toa o le sao na lua. Le mamalu i ngō matua awa mango ia maliwa si ufanua ma upu ia te oe sa papali i. Fia whabana tuantu le tatu sauni ngā lotu o le tai au fau, whai e lea soto na i lua sumarwhau au kuso, i le malu le kale sia manukau i PIPC. I le malai o le fatu ngā titi, valu sifuru Ridey Road papa toi le tasu maritasi le tai au. Whamana tuantu le tātou taulanga e peo na masani ai, whamana mole, e tau a ao mai le pleite ale ainga, mo sa tātou whamana stino, pe a mai a le sauninga. Alofangia le tua le whamana moe, mo moli atu elo to soifua maso mātou wola, tātou whelua iai i le manuia, ma le whanano tele Reverend Karima, whai ai olo sainia, le tātou whaasile silanga le na, i le nei fuivanga ole a fiafi. Ya, te lo lana le paunana e tatu whaasilsilanga si koe siaki aku i le tau misi atu se si whaasilsilanga i e tau. Paulana, tatu whaasilsilanga le utanu mai e tau i le nefu vanga le fiafi male tatu porkalame. Ya, mai se le tau tua le Radio Samoa Sfulima, Iwa Tolu Amo. A umaloa ona piki tamaiti a onga i le asolua ma le asolulu o vai aso taitasi. Ona ki mai loa lea o lauleiti o Facebook po le YouTube a le Radio Samoa. I le afa o le tolu i le polo kalame o le tuli matangau. Ea o ai whanau i le ngangana Samoa. Awane imisia e le whanau le polo kalame o le tuli matangau. Ma le whaletua i a Natasha o le saasia i asolua ma le asolulu o vai aso taitasi. Casa Beds and Appliances, o le tali o manaonga, i o loa e whaatotonga ilo mauta, ini tau le lei, toi anangata, e mawai moenga ngao si tutona New Zealand, whaapea se tino fōa le potumalo lo, laulau ai manofoa, TV, la au pese, usa aisa, masini tā lava, telefoni fe aveai, maisi. A fiu ane loa i le whawhituwha Great North Road o tau, po le tolo fituiva Great North Road i Henderson, le Casa Beds and Appliances, telefoni ovalu selau, lua 555 ovalu selau lua 555. Beta Drive Doctors i le taulanga whaatau i maangele whaapea manrua mo le vaenga o soosangase pe amana o mia e whaatino e fo i matuipui o le whana witi o tuipui la COVID sfuluiva mo i lātou e sfuluan tausanga malunga atu whaapea matuipui o le flu pala au telefoni 255 iwa mo so wanoe whaatino ai nei au nanga o fisa foma i maangele i taftafane o le McDonald. A manrewa i taftafane o le Faletusi po le Public Library. Beta Drive Doctors Clinics. Tasilima i Vatolu Amo. Radio Samoa. Le watos fulu bidu te tali tu le valu te whaafelo i le tātou por kalamia pelinisio so vale tina ngawang lelei mana i fuisina whaafu le fiafitina le ngata fo i lea whaatalo whantu le tātou por kalame si vaenga leo te vai e tua i le tūlea kisa so le whai le ngata fo i lea matua i ala soli whaatonu whaatalo whantu le mafuta mai utu lei Amerika Samoa whaatalo whantu whaatele whaatasi mai tu tuila le ngata fo i lea whaatalo whantu le tātou por kalame sina leo o le via lau pola lei o le via le atam whaiatu vise la faele le ngata fo i lea whaatalo whantu mo ta umalawa Cecilia Tuinga Mala rupi maunga le mafuta mai e le tātou tenupe o nei ai ia le tātou por kalame ma le teutua Radio Samoa Sfulima Iwa Tolu Amo ina ua toe hiva minute o na tālo lea o le tu la evalu. Ya, awalo whantu le tātou por kalame le nei ma le tātou pese le nei mai ale sa leo tonai mo to umalawa mafuta ma le tātou por kalame e le nei fwia fiafilo na songa fua. Aolela, kuongoto
lava lo ufa moe moe oe le lalo langi o nga e wana oe yo uma fau nga au lava lo ufa moe moe oe e mo o mia oe o lo utai au manino e mo o mia oe e a vai lo utino o oe o lo umano si anga a o mai o aso le anga au lava lo ufa moe moe o oe e mana tua pea oe lo uamu le mafutanga e whaavavau o folinga e la lelei tumau o oe moa o a mo oe tasile tino tasile loto e au lava lo ufa moe moe o oe e mo o mi
Si ufonga mātango whiana sunga ia le sā, leo tua na imanisi nao whātunga mō tātou i le nevanga la fiafi. Ia, pau lava le wha moi moi wana. Oi, lua tolu wa fusuanga whātalo whātu. Ma lola soi fumaruia le nei a fiafi. Le ngata fo le Rita Tongia Tama. Ia, whātalo whātu le nei a fiafi Amalia Mikaele. Ma lola soi fumaruia. Whātalo whātu le totele, ia, peo maumali tātou porklame. Sarah Maumanga le ngata fo leo se uso o le wi fa mau o ya pesa rockets io e alo fa tu pesa fa tele fa ta si mai alo fa tu mo e male bana be misil fa nau le mafuta mai le ne fu vanga le fiafi ma no le nga lu so fa tele fa ta si mai le ne fo ia a fiafi male tanto por clame ia peona ia le tautua le radio Samoa sfili me vetolu a mo. Tasel mi rutena tāna le valu i le fofa tasmersunga le whawhengainga pasta pori fonti mo le tātou porklame o le tu le upenga i le loloto ia o le mele usima i le whafonga sa popongo le tātou porklame ia pei ona masa nia i le tāna valu a fiafiu a sungafua. Mātou te moli mawina le fiafi le tua. Le whamaoni o lau tau singa e mātou le nei vai aso mo vai atu. Ia le ngata fo leo le nei aso wai whapopo mai aso le mātou ola. Mātou pese le nei fiafi le inga e peo no suina le leo e le tua wai whavavau lo lofa ma lo whamaoni. Mātou te whafte atu ona o lau tau singa e mātou. Le aso atoa mai la wale tai au si o mai le nei fiafi le tua. Le fua malu mai le pong sa o watu le malam tele sa matu whenga i fo i mo au mga luenga le aso le tua whaftai lo pule whaftai lo wang le lei whaftai lo tau singa
Maua o mea lofa mau whaamnianga le aso. Ese awala na o mai eilo lofa malawanga le ia I mātou teito tasi. Le ngata foi lea ia wai au mai ala mātou wola, te tai mai le file mua lo ngang pa ia le nei po. Mātou au lia mai ele nei teimi le manuia ta maa. Mātou te whape atu whatasi, whafteitele le tua ia vi ia lo swafai whavavau. Mātou whaftai ono Yesu o le whaoletanga. Tō ngiola na au maia o le taulanga tu tasi ai afe. E sauni ai le tua o le foina mai lava lea o lo walpele to tasi o Yesu Keriso. E whai ma taulanga ola, na watu lona soifua mo e mātou. Le o mau mātou mau ai le sa olotonga. Ma wai foi se wha moe o le tangata ola. Au mātou lo lotu ai, ia mātou e kalesi am tapo inga o tapo ia I le aso ma le aso. Ai whaafitai ua ie se wha moe o le tangata tapo ai. Ona ua ielo mātou mo tino o uma o na saunia. Le ala mo I mātou, le ala lau wha o le tanga. Mātou te, le ngata ele lei ai ma le tua le te maa. O e o le tua. Ai whapena fo I ona mātou. Mawai le ola ma le manui o le ola e whavavau. O umana e saunia mai mo le tangata. Mi ia oe le nei po. Mātou o mai fo I e whatau nuina le mātou mta upu. Mātou wala watu le nei fiafi le tua. Ma futaina I mātou e loa nganga pa ia. A mataina e loa nganga I whau unga mai le langi. To ia I mātou whau ui le whalongolongo o tangata Samoa. E whapefona e whau uma I a tau, wana o se ala waa. E awala tuailo finangalo nei po, tau talangia ma folfoleina ma whaaleo lo lava finangalo pa ia. A o e lava nganga pa ia e te whao o ma wha mausalina I o lato finangalo mo mātou loto. O au upu o mau o fionga mātou te ola ma manu iai. Ia vi ia o ele nei po a uma fo ele ngaluenga. Ia tu mau ia te oele vi inga o le wha manu o le wha ne tanga e whavavau ai au mai le wha tau wa ia e mātou. Ia vi ia lava lo swafa e whavavau. Ua te talo atu e ala ia Yesu lo mātou li. Amen. Ia e whapena fo I ona fia le nganga le fiafi Samoa e whawhelo ia tu ia ma le mamalu. O le whasau ngasi o tātua tunu pele Samoa e tupu mai e. Tamali I mwhailaunga au mwhapai. Ia o le au manga ma, o le lautele o si o tātua tunu I tūpulanga larawaoa. Pa tālo whātu ia te utau le nei fiafi le swafo Yesu le tātua li I mo tātua whaola. A tālo whaptoa I au auna pa ia le tua mo tua whalitua so stovini. Alo le ngā lulue ma alo le o staulanga I le vai o sa fo mwai atu. La sto nai am le aso sa. Ia sa tātua iai fo I whai ngā lotu ma whai ngā taulanga. Ia vi ia le tua, a lo le ngā lulue ma lo le launga, ma lo le folfola. A walawa, ia le wha maalusina ma le whangaina o nganga. O la fu mamo e te itasi o lo tātou au na mga lulue. Ia vi ia le tua ma lo le whai o le whaiva, pa manu ia tu le tua ia te utou. A talo whātu inai o tātou tinamata ma mātutua o lo o mafuta mai fo I tonu o. A inga, mauta malawa, whai mai fo ile. Pai vole tapua ia mal talo le aso ma le aso ia fa manu ia tu le tua ia te tau nisi fo lo ye tonu ma o tanga ngase fale pui pui ale ngata foi le ia o tonu o mauta malawa no lo fa pena ona fa totoli ai ngase fo le tino tonu fal mai ia le ngata foi le tonu fal pui pui ia foi na ta to usum tu va fino lo ma futa mai ai fa longo mai maua mai el tātou pol klamel nei po vatalo fa ia te utou le swafo Yesu le tātou li. Ele whangalunga lau whangalunga le fiafi nisi o ngā lulue tonu whangalunga tonu fo I o mauta malawa ia ele ngata fo I lea ia o lungo ala te tele o lo whai ai ia tiute ma whai wai le whea ia I lungo au ala te tele. Whatalo fa ia te utou so se meo e mafuta mai ai le ngata o New Zealand nei ai so se atunuu. Maua mai au e whinga luenga maa lo le tau maa lo le ngā lulue. Ia e whatalo fo I le ia o Samoa o lo whapena o na taapele nei fo I kelope tātou te iai so se tunu e mafuta mai ai.
fia lava le nganga e whatalo whai atu tau, i tātou mawhitanga po li fiafia, tātou pol klami masale lei, o somutu whawhene, o le tutu o le upenga i le loto pe ona masani ai, la auto au na le poni fonti, ia le whangaloina fo inisi o lo mafuta ma, asia si mai tono au kila nei, ia ona o tiute fo i ma, ngā luenga i lingata fo i leo mawhitanga, tono e kālesia, ia o tonu foi o mafutanga ainga ia so se mea lava o mafuta mai ai le mamalu o le tātou tunu o lo ase si mai tonu o nei foi ai tele o kilani ai te alala i sesi tunu o fatalo fai atu o le fiafi swafo Yesu fai fo stay mo mo nei fta e mafuta mai falung longo mai el nei pol klame fa lenganga o le tutu o le upenga i le loto fatalo fa fa pito ia te o el nei po ia le tua patalo fa fo ile sunga ya sau manga lue to lua to le fiafi amni ele tua ya sau le ainga vi ele li ia ni malo lava le folau malo le tawatai se mali la volta tu sa vai tu la volta sanga ia le lavo se atu le ua tatu o tu le masina le o kuso ia o to pa fo le masina o le tau malulu ne ya matou New Zealand le masina nei o kuso ia po le winter foi ia o lo o fapenao na falo lo i lava foi ia le fulu o le famai ia fa fonga mai foi le ia le malu le tunu ia tuiti tia ale lava mai ia le fai fa ni fiafi ia o fai lava sina foi le sina falunga tu le leo ia pe fale ato to le malosi ile leo le malosi a le leo na le leo a fa le tu ia ua malu ai ale fiafi whaalongo atu. Ia ua maua mai le whaasilinga malosi. Tālo atu le tua ina ia. Ua lava se awa noa mwhai au nwha awa upea tātou Paul Klame. Ai aua ne i kianso ina ia pe tu upo ina se iesi siaso ia ona o tūlanga. Tofu tufonga lava o soifuanga e pe ona iai fol ni e fiafi avi ele tua. Le o tātou whaawawina mwhaataunuina le tātou mawhitanga o le tātou Paul Klame o le tutu o le upenga i le loto e pe o le tātou iai ia alo maia nā tātou ofo i le fionga le tua le upu whaawina le tua tātou talital noa mwhaawau pe le tātou mawhitanga ala lea e le tusi a Roma o lo tātou tala noa ai ia e se foi le mātango fi o le tūlanga o tātou mta upu ia la tātou taloa ai. Awa o le ua mawai maali atu le afa. Tusa o le ua umon tātou talanoa i le afa mua mua o le body. Po le tino ke riso. Le tino o le tusi. Le tino o le tusi. O le o la tātou o i le si afa. E le tele lani mta upu i le afa muli muli lea. Na o le mta upu sulu lua. Sulu tolu. Sulu faa. Ia mawai upu sumal tolu o le mta upu sulu mali lima. Le afa muli lea o le body ia po le tino o le tusi aroma o le si vaenga le umo tātou talanoa ai vaenga mua le sa tātou talanoa ai ia o le vaenga lea e pifo na utaua o le vaenga e whaat tau tonu lava e le tūlanga foi lea o onga le apostolo e a watu ai ia mata upu wha le tua more theology o le doctrine ia o foilele on mta upsi sili o nga o tuai e tusai la ma fafita uli o lo ia tonu o le ekale si e tonu o Roma dana la yona ave ki liva e Paulo ia mta upsi sili nei mta upu e winga ile fatu tua o le tala le lei o le taua mi o tunuina ile na o le fatu tua ia ile ngata foilea o le tosa o le tua le ngata foilea ia o le ola e tusa ma le mauti noa e anga sala tangata uma mata upu e winga ile anga sala mata upu e winga ile ola fapa ia ina ma le tele o mesa tatu pa ia e to tonu o mata upu nei e se fulu maltasi sul maltasi e tele lava la ia ni mea ta wan ta tua o ina mai i tusi po mta upu ia
A o le ua shift po ua sifi le manatu o Paulo a ngai e le si tūlanga. Mai le mata apusuma le lua e o apusuma le lima le fai apusuma tolo. Ua mana o lo Paulo, ina ia whatino mea ia na whalongo ai. So it's action time. And that is what Paul was urging the church, the believers in Rome, that you not only to hear the word of God, but you have to practice the word of God. So practical time, o te mo whatino, e whapena fwe la tātou, Samoa, usum tō whawhine i leli, ia ke riso Yesu. A ova fwe le whalongolongo ai lise whatino. Ia awane ngalo ya tātou, e tau salaina lama i tātou. Ti ngā lama le mānei o le upo le tua mo le tala le lei. Before linga mai lava o tātou interest iai, fia iai, mo tātou whaalongo iai, mo fōlinga mai o tātou talia ina. Ia mo whapea ua vei tātou mtangata ta ua meo tonuina. Ai a lea ia sa whatino. E mai maul taimi. Langa foi fa mai ia le o ngā Yesu o le tangata e whaalongo o mawhai. E le na o le whaalongo e fa mai Yesu o le tangata e whaalongo o mawhai. Hear and do. Whaalongo o mawhatino. E se la le ta o tele pe atato baba ila iai i le winga ma le whaatati e se le matango fie. O le whaatati ina mai e Paulo, ia o le ata atoa. Ia, on tātou toi pa i le titi a i le recap mai ia le tāhua ni. Te ua, I don't want anybody to miss out a. Update mai ma, isi sina misi mai le structure ia ma le whaatati ina o le fua whaatatau ma le ata atoa o le porkalame a Paulo na laiona tusi i le ekalisia Roma. Matau lia fua. Na mata mai lava ona, ue i le whawhitauli. So there must be a purpose why Paul wrote the epistles to Rome. E ia le mafuanga, purpose. O le mafuanga, e ia whawhita uli le tono la uso. Le mea lava leo o le elfitena inga, always a tension between the brethren, the Gentiles, and the Jewish people. Ia lava le, ma nei ale lolotu fatasi, a somponga. O le tele a taimi. Ia ia le fitena inga. O ngai lua kolopu ia tono le lotu. Ia le tusi lima, ia le whasino lima, ia le wha masino. Ia ona le tūlanga lava lea i le mata upu e winga i le taua mi o tonuina. Justification. No na lava i whai wei whina unga me whapena. Ia au tūl fo le nā tātou wha au tuina, au tātou theme le nā o tusi o Roma. O le upo le righteousness. The righteousness of God. O le a mi o tonu, o le tua e maua. E le nā o le whātua tua. E le maua le tūla fono, e le mōni ngā luenga, e le maua e se lotu, e le maua e sisi a mea. E maua e le whātua tua. Ma fuanga la le nā leona tusi la apostolo o Paulo. E momoli a tūla whapea. E mana o mia, a e fia tau a mio tonuina. E mana o mia lo whalongo i le upua le tua, i le tala le lei. You need to hear the word, the gospel, the good news of Jesus Christ. E te whiwa e te fia whatua tua. Ai ai le whalongo momo i le upua le tua. E te le whatua tua. Ai whamai le mtabus fulu ve posuma le fitu. E tupu le whatua tua. E na ua whalongo i le upua le tua. Faith comes from hearing the word of God. Ne whalanu whai ia tātou upu fwai e lima i le sātauro Yesu. O lea. O le tala le lei. A tātou ti e lima. A mata mai a leo langa whātua tua o le tangata. Sa oti le anga sala. A patu lo Yesu lo na ao tau nga wale au mai lo oi mai lalo le vanu maa u mai lalo tofe sa iai. Ai sea, e na ua tātou whalongo i le tala le lei. So, tala le lei mo mua. So o mai loa lea male. Tali tonu whātua tua, tilo na lua.
ua e tele tonu whātuatua ina ua e whaalongo le upu. Na e tele tonu loma e whātuatua. E taua mi o tonu ina loa. Na o le whātuatua lava i ake riso Yesu e taua mi o tonu ina le tangata. Taua mi o tonu ina la le o ngā tonu. Na umaona e taua mi o tonu ina. Na e ola lo le ili mele la tatu tala noa. O le mela e sel taua i o lo utue wha manatu atu i ate oe. O tatu ti e lima ian tatu taua i le siwa ya sulamtang. La ngā fo i o le o tatu i. Wa umana e whaalongo, wa e whātuatua, wa e taua mi o tonu ina. A o lea lau wha mai polo. E te ola i loa. Le ti lona whaala le so o atu ole. Ta upa iei na leu wha Britania o le sanctification. Lo inga la e ola i loa i mea wa umana e whaalongo iai. Ai te ola la. E te ola i se o langa whaataulanga ina. E se o langa mama. E se o langa whaapa iei na mo le atua. Ai se a langa a le ola i le o langa whaapa iei na. E le tile i le o ngā tono le matautau. Ele maua i tātou le ti muli muli po le tau la inga, po le taunu unga. The climax or the conclusion or the finish of our faith. E whaai ui eilu tātou o le whātuatua. E te tātou te whaai e le ti muli muli o le tau mamaluina. O le glorification. Tātou te maua i le manuia. E ola e whaavavau le maa lo ke riso. Ina ua tātou. Loa to e so o mai ti e lima. I ale me ta o le fall short o tātou. Tātou fall short mai ai. Ina wanga sala tamu maeva. So automatically we were fell. We fell. Why? Because of the sin of our Adam and Eve, our first parents. Tātou ang sala ia, o komeki ale ang sala, tātou. Mana o mia leo se whaola. Se whaola tanga mo i tātou. Ia, lea sa tātou tal noa ma, tātou baba aianga i ele tūlanga. O le tāua tele, o le winga, o le apopo inga, ma le whamalosi e le apostolo Paulo. So ia tau e misa. So ia tau te whinau, so ia tau te whamsino ma tusi lima. Le i tasile me iau tolo, e anga sala uma auto. Luinga anga sala tangata uma lava, wale o i tātou ile malu o le tua. We fall short. Ale fall short le leo kako oi mai e lalo i le vanu. Kako i le anga sala. A ele a apatu Yesu malantala le i whaola mai tātou. Pawala leo le cap le fall short ai tātou i le tua. O le valea. Mai le tala le lei o le wha o le tanga. Se ia o ina tau mamaluina i tātou. Nga pau leo le mele fall short i tātou. Pau fo le mea, this is all we require. This is all we need to do is to hear the word of God. Got the faith. Mo le whatutua. Tau a miutono ina lo po ua. Mo le wha o le tanga. Wha sauina ma. E talia ina Yesu, ma o mai ele tuola na mi o tonu i ato e. That is what we call justification. Ia nga e ola i lolea. E ola fia i ale Yesu uma o lo olanga. Ma e wha tali ai. E le teimi o le glorification. O le teimi o le tau mamaluina o i tātou. So e vi ia la le tua. Sa tātou tala noa la i le tino leo le body leo le tino o le tusi a Paulo. O umana i whaia le introduction, tala noa le body, le tātou tala noa le body le vaenga mua. Na mai ai a tātou wha e wha. O le wha mua, o le wha fitauli. The problem, o le anwa fitauli, wang sala tangata uma. And that was a big problem. Pang sala. Mko whala le wingo lo purang sala. Ia, ole kwa misia ka kaule maka. Le wingo nga lo purang sala, we missed the mark. Fall short tātou
ma le mamalu o le atua. Ala leo ko recover, ala leo to reinstate tatou e le atua ina ua. A maila na upu, tatalia, pa tuatua, a maila mi o tono le atua, mo tatou, o fai mo oe maula mi o tono le atua. No winga va mai paulo, e tau tele mawala le mi o tono, wala mi o tono le fa onga tonu wa le fatua Yesu. Ilo na sa tau wale atol tila tatou, sa tau ro lungol, tau Yesu lungol sa tau. Mailo Yesu, ya. Na wa ta wa mi o tono, ele ngal ta wa mi o tono ina, ia nga ko ka fao le lo wolanga fa lenga. Ma e tau le fail tu ina na le e te ola i se olanga mama, olanga fa pa yeina, pe a fai e te fia tau nuu. Ma glorify oe, fa tasi ma keriso le manuia. O mana ia saunia. Fa fita auli me momua. Ma. Saul tatou belo na lua olea. O le fofo o le fa fita auli. A mai le fofo o le fa fita auli. Ia ngau tatou lo le fofo o le fa fita auli. Ia o le fio mai leo Yesu au mai lo na soifua. Ia, so o mai Malaysia tatou fa, o le fasa o loto. Fasa o loto mai tatou. Vaenga o mai ia o le vaenga momua, vaenga ia fa o le vaenga momua le woma tatou fa ai wail vason tene. Vaenga lon tolu, o le fasa o loto. Liberate. Fasa o loto mai tatou le ngasala, fasa o loto mai tatou tula fono. Fasa o loto mai tātou i le leoti, ai le gata fo i lea. Fasa o loto mai tātou i le tosa o le atua. Whāwaenga fasa o loto mai tātou i le atua. Ina o tātou maua le fofo, maua kiriso. So as soon as we have the remedy, the solution, the salvation of God, we receive through Jesus Christ. And then He set us free from the bondage of sin, from the wrath of God. From death, from spiritual death, and also from the law. It was a loto lo la tato. Yeah, tato sa uni lo le fa muli. Olea. Blessings for all. Fa yanga fa muli, fa yanga mo. Taka tau ma lefta mo tatal no ato hile. Tolu mta aupu o le iwa, sfulu, masuma le tasi. Mai paulo o le whamanianga. Manuia o maa utou le whamanianga a mai a Abramo. E le whailonga tangata le tua. Wanse te whatua tua ia ki risu Yesu. Wa po e pipi ele olipe. Wa maua lo wawanoa. Ma sala e seina isi la la te e po o tu ainga ia po tangata Israelu. Salatu te teina Yesu a o fa pipi e tu e tātou ring o lava no le monu ese ling tātou no em tau pus fulu maltas lava no nu ese lava no le manuia me se ia uma mai i tutonu nu ese no na tu fo i lo le tua e a mai lo na nu o fa o le inam a ese nga sala lo nu ia tātou mo fa tase lo le manuia le manuia le o le malo ke riso. Whaatau nui nai whenga inga pe o tātou tanoi, whenga inga a le atua ma Abramo. Whenga inga le atua ma tābita. Whaatau nui nai le taimi o le malo ke riso le mlenuma. Whenga inga le atua ma tābita o le atali. E le nofo ali a o lona malo e whaavavau. Ie le tupul na mea. La no fo Yesu le langi o le tupo le malo, a le lava e fau le au kirisiano mo le au fatutua. Le malo, the kingdom. So it's an invisible kingdom at the moment. O le tino le po le malo e le o vaia. E le oiloa, a le lava e build le malo kiriso. Pe o le fuor sinapi. Na mai na asina. Vaenga le titi na amateina. E ala le upu ma le sida, le fatu, le tala le leina mai Yesu. A le o tupu. Walau alola, walau siusi le upu. Wa fanga mai ei, manu felelei, ma manu uma o le vao.
i te tonu o le wha o le tanga, ua manuia ai tātou uma i le ngata o le au Kirisiano o nu esi ai wha pia foi, o na ti tala pia mō tangata o le nu o le tua. It's still growing, o le ola pia le la au lea, o lo tupu ma whala, but it's invisible, e le iloa, e le iloa mata, ai sea, o le tino Keriso, body of Christ, ele o se kalisia fo ele o la wo ele government po ye officer o ele o le tino Keriso o lo o lilo le temile o tangata te to tasi tangata fatu tu se ele o le kalisia le tua o se kalisia e pe o lo e kalisia ma la e kalisia le ai fa mole we can never ever claim that your church or my church is the right church and the kingdom, that's the kingdom or that's a chosen church or chosen group of people, chosen congregation. No. O le tino Keriso, ese tusa malo fatu tua, malo wola i leo langa mama, mal fapa ina le no fatu ya toi. Fatali ai le aso e fio me Yesu, e glorify ma fa manu yeina i tatou, ele manuia wa saunia. O le malo Keriso ma tātou atu i lava, mo atu i lava i le ola e wha usum tua whawhina. Le ala tātou tala noa i le whiawhina nei, o le mtau pas fulma le lua, mai wha moe o le mtau pas fulma le lima, le o tātou tala noa ai, mana o paulo i nei o tātou whaatino i na loa mea ia wa umana o tātou, nofo ma faa longo i ai i le tele o pō. Ma le tele o tātou pōr kalame. Mai le mata upu mua e o mai le mata upu suma. Tasi whape foi le nganga o Paulo nu whaitu e le kalesia i Roma. E ana uma tō whai tau musu su e theologies ma principles uma ngā o meo o onga ma meo mata upu sili. Nana o tua ia te utou. Yeah, ngau vai atum ta upu suma tas. Alela la utal no atu atu. This is how you're going to live it. If I bela no to wola ye tu sol tala lelei. So if mana ye beta tu va vai ta wol tala lelei. The gospel in everyday life. Luinga o le ola i tala lelei le po le upu le i aso uma o lo tatu wola. Atu se si va apunga o le tala lelei mo aso uma. Ruinga wa mai le upu, mai tala le o lai tato. So we must live it. Live it every single day of our life. Live it, live accordingly. Ola e tusa o mea ngai whalongo iai. O roma lai sul male lua. Wa amatai, pia no tau, wa vai mai ai mta upu whale atua. A ngai ile whaatino ina loa o mata upu whaale atua ia wa umana. Tau whaalango longo iai. E mana tua le upu le tua usum tua whine e le na o se tusi fo ele a na ale whaitawa iai ia. Ma fau iai, ma whai manatu iai. Ma tātou whai eini po oie poto ai. Whai eini tau wanga mani manatu po oie sili atu lo le ai ele o le tusi a o tusi pa ia ele fa pena. Ai o le tusi e whai tau iai. Ma whaatino le mea o lo whai mai ai le upu le tua. Ai sa, langa o le upu le tua. O le upu enga lui. A fwoi nai whai mai le peru e whalon whai po suma le lua. Whai mai ia. A wā fwoi o le fionga le tua. O le pelu e whaatau ma ai o nei tua. Whai mai e ola ma o lo onga lue fo. It's living and active. Mai o lai ola manga lue, active. No inga o tangata e ola ai ma whaitau ma manui ai le upu lea. O le tangata e mo nofum whaatino loa upu ia whai mai le upu. Ele na al whaitau ma su e po ai poto ai. Ma kau wā ai, ma whai iti peiti lunga o le media, ma su e po ai poto ai le upu lea. Po le ale poto o le tangata le upu, ai ale olai.
e mai mautai. E mai mautai. Ma le upu e le atua. E le fi nau ai tangata. Le whanau o le atua. E le fi nau ai au auna le atua. E mai la ngona, e mai manatu, e mai ia tulanga o mata upu e maari ia le tal noa. Ai a ki uloa pe fi nau. Masu e po ia sao. E alo tala ia toi. E fai mai rol tangata o ia sao ato ato mai lo umele fionga le tu o le nganga fa antike riso le nganga la. Ma nei ia a wei lo se mea. A o. A o tua ele talia tangata. Pule le tangata i lana whaai unga malan whilwhilinga e tusa fo i malona whai tau i ele upu. Wai sos tangata whaalongo i lea o onga, whaalongo i lea o onga, whaalongo i lea o onga, a potol whaalongo le tangata. E tusa malana whai tau, malana su e malifisili fo isi anu whai au o lae o lonta maa whaalenganga. Fua i aile mea na te taliaina. Leanga e tele mea e whaalongo i ele tangata. E mwhaiona te ita inga se se. Te ita inga se se. E ai loa o le upu o le tua. O le upu e le ngata e ola. E ola le upu. O inga te whaalongo. Ai te tango fo e whaitau. Fua le i pete talia. Ai le se whina ua. Po ia sao. A oi se se. A oi tusi atu ele li mole, tusi mai li mole, o le se le whapenga le whina ngalo le tua. Ai se a. Ai vai ele mele e manga i polo. O le whealo whani. I tonu i tusi le tau te otia. Meta o le body, the body of Christ. Even though that we have diversity, regardless of gift and ministry, ability and knowledge from the Word of God. Regardless. Lava. Lilo loto polali. We are still in unity, harmony and unity. Live in harmony and unity. No nofo fatasi ele whaalfani. Male fitausiai. Male honor, male respect e listangata o le mea alofa listangata. Na. Pa le tusi foi nei. O le tusi e o na mafuanga. Na mai e o na mafuanga. Na le o na tusi le tusi male tusi. Tofu al tusi mau na mafuanga. Na le o na tusi le audience po tangata na ave iai. Na vatu ele ma o onga. O onga e ala na vatu. E na ia iaise mea i loa le tangata o na whaatino maolai. Wa o tusi uma e o vole whengengi tuai. A whainga whai onga ongi purposes e ei mafuanga i ei mea na lai ona fia tusi. Tusi atu i tangata. Lono inga e momoli atu ai maa wa onga ea maniapopua inga, an exhortation, so that the audience, the people who receive the word, will apply the word in their life. All ai. E le ngā o le whalongo ma kere e le poto ma le lama ona ia ona fefete ai lea. Ai mana iale le all ai. Have to live it. Ha. O le mtaupu momua lai o le mtaupu luso ma le tasi whaunga le tusi atoa. Ia ona e mai polo ia whaia le ola le nā i lo tino. Ia te oe i lo tino ma lo tino. Ia whaia o se tau langa e ola. Whamai polo. O le ola le tu tonu o tātou tino. Walai whaataua mai polo le physical body lea. Ile mta polo na physical body. Wailo e polo. O le tāua o le tino le nei. Tāua le tino. Whamai leo polo. O nai e le ola le atua i tu tonu ia te oe. Ave la le ola le na e tu tonu o lo tino i le atua. O lono inga mai paulo. A ave uma le tangata lona ola i le tino le nei. Wa avatu ai fo i ma le ola le tu tonu ia te ia. O na ave ai lo le o ia o se taulanga. Wa avatu uma lava o le ola atoa.
Le ola ato le wa vatu le tangata. E a fia le tino. Ia, let's say, e pe o le whaate te inga le mai la apostolo Paulo na le iona whaonga ina le upule o le taulanga. O le taulanga i whaatau i manu le whenga intuai. A ave le manu e whai e le taulanga. E lua vaenga tau o le manu. O le toto o le ola. Blood is life. Ka pega vai kako. O le toto o le ola. Blood is our life. E leilo se koko e kongolo kingo. Ia e oti. Ia e se ia le spiritual life ia. A le tau tal noin mo le ola le tino. E let's say la. A ave le manu e whai le taulanga. Ia e mo mua tuil wha i. A vese mai vane la whafoganga. A vese le toto. Loinga wa vese le ola. Wa watu le ola. Makori o mei o life ia ave whai le taulanga. O mea uma ia maanga ia ma whaatinonga ia. O mea ua la a plata pesi man. Ai ave uma o lona toto. Ave whai ele taulanga o le tongi ola. O lona tino, lea la lafo ilunga o le whatawhai taulanga e su sunuai. A lea tātoa e whai ele taulanga i le tu. A mata ele ave ese o le toto luinga. Ave uma. O mea uma ia le manu lea. E le maa fau o le tangata le ave ele taulanga. O mea uma o le toto, o le tino, o mea uma ia e whai ele taulanga i le tu. E whapena foi la le ata lea leo na whaonga mai Paulo le upulea o le sacrifice. Ave uma tātou tino i le tua o le taulanga e ola. E pa ia e maalie. Amen. Almana tu leo Paulo, pe ise vesili whapea, o le ase tali sa o al tangata whaolaina, tangata whaatuatua, i le upu leo na whaalongo iai mai matau po sumal tasi, le upu le tua. La se tali atu o tangata whaatuatua, ina ua whaalongo o ia ma whaatuatua ia ke risu Yesu. O la le tali al tangata i le tua. Le whai mau whaatuatua. Mai leo Paulo, o le tali sa. O le tui na atu a toa o ia i le atua e whai mataulanga ola. O le taulanga e pa ia. O le taulanga e maalie. Tolu mea kaukia ngainga. Lono winga. Ia awatu uma le tangata i le atua. Ave uma lona tino. O lona ola le tu tonu o lona tino. Ave uma mea uma i le atua. Give it all to God. E whape wheo na whaatino ina le awatu o nei mea uma. Lara mana tua Paulo le upure o le whaataulanga ina po le taulanga. Le ave lungo le whaatai whai le taulanga le tapo inga tangata i le atua. O lona winga mana tua Paulo. O se tangata whaatua tua ia ke riso Yesu. Waianga lue ma au auna i le atua i tu tonu. O le e kalesia o lo tapo iai. Kalesia o lo haoa o ina ai le upu moni a le atua. O ina te au auna iai ave iai lau au nanga i le atua. Na mai Paulo, o le kalesia o le tino le o keriso. E mafuta atu iai so o se tangata. Tangata e fia ngā lue le tino. Mō le maa loho le atua. Ngā lue au auna. Ia mataulia la. E lua winga o le upu lea, wa le tautano le upu. Fai taulanga. O le sacrifice. Ia o le winga tonu o le sacrifice. O le worship. O le tāpuai. Ai wawai le iai le manatu o Paulo. I le meo lo fe mai ai. Ngā tautu tonu le kālesia. Ave umautou tino, ave umautou wola. Ave i le tua, ma ave i ouso. Me le ngata ave lo tangata atoa i le tua. Ai, whapena fu e manatu i isi tangata. Tono le kalisi o uso, o tua whawhini. Ai, amai e lai la apostolo Paulo, give you all, luinga. O le maftanga al tangata i le tua, o le tangata e tāpuai. O le tangata tāpuai. Whai mua ma le lua. O lo whata huai e la apostolo Paulo. Le mene o le whape, o le tui nātu o lo tino o se taulanga ola. Present your body as a living sacrifice. Ma o le amata mai a upo le apostolo Paulo i le vaenga lea, i le meta o le whatino mea iana e whalongo iai. I lo nā ungani atu lea i tangata kerisiano,
ina ia whaapa ia ina i lātou mō le atua, e ala i le tu ina atu o lātou tino e whai ma taulanga mea tolu. Taulanga ola, taulanga e paia, ma le taulanga e mālie i luma o le atua. Amen. Se awala e tali e tuai le tangata whātua tua, e tusa ma le anga le lei, ma le alofa tu no le tua i a teia. Ma o mata upo so mal tasi o mawai atu. O le wha matalaina mai lea ma lea o awina mai o i tātou e Paulo. E ala i mata upo sili. Au le wo o mai le vaenga e pion tātou talanoina. O le tino o le tangata Kirisiano o som tu whawhine. E te tau o na ola i na aise o langa e whaatino ai ni mawhitanga se lua. Ne lau tu e fo ianga i le upu tāpuai. O le tino lea e olo iei le ola. E te tu i na atu. E te ola i na aise o langa e whaatino ai me ta o mawhitanga. E lua tu i ngā mawhitanga. La e au nau i la apostolo Paulo. Momo o le mawhitanga al tangata ma le tua. Ma le mawhitanga ale tangata maisi o nauso Kirisiano. O le vesila e whape wheo na whaatino ina le mawhitanga ale tangata ma le tua. O hani me te tau o na whaatawa ina le tangata ta pua i tono le kālesia i loa ai watu ina atu atoa umalava o ia o le tino. Ma le ola le wa ia te ia whai tau langa ai a watu o le tau langa ola i le atua. O le tadi. E whaatino ina lea e ala i lona ola au auna. E le ngata o le ola au auna. A le ola au auna whaatau langa ina i le atua. A tuura i se o langa se tūlanga lo loto le wingo le whamtalanga. O le tangata e ola tā puai whaaleanganga. O se o langa tā puai whaaleanganga e whaatino ai le mawhitanga le tangata tā puai whaamaoni. Ma le atua. A le avea le tangata tā puai e avea ma tangata tā puai whaamaoni i le atua. O le atino mai mei, o le ale tino mai mei e tolu e pe onu whamei Paulo. Wa mea. Taulanga e ola. It's living. Luinga e ola. Luinga lau wha taulanga. Ala e ola. It's living. Aisa, langa lai fisi sila mai le atua. E lau ngā lue ma lau au nanga. Luinga yusti ola lai, ngā lawa e te ola, a e ngai te ola wha taulanga ina. Sau lele upu lona lua, taulanga e paia, lona winga, e fia le tua i le ola paia. Sanctified, tato upu lea le tato no sanctification, le ola paia. A fia la le tua i mei e lua momua. Ona yailo lea o le, sau lo le upu lona tolu. Ua malie le lei le finangalo le tua. I lowo langa tapua, i po lowo langa au auna. O malie. God is pleasing. He is pleasing. Please le tua. Ua fia mamalie le finangalo le tua. Ona e vai mai e te au auna i tonu le kalesia i lowo langa tapuai. E te au auna i se o langa. Ua tu i natu uma oe ua e pei ua e oti. A o lai active. Lo inga o le oti. Ave uma oe te au auna i le tua. O le taulanga. A lai ora. Mokora akau atal no lo taulanga. Winga o musa al toto. Whenever we talk about sacrifice, we are talking about spilling of blood. Loinga wot, e oti. Alai whamai, alai ola. Loinga o lai sila le tua. Because you're active. La lawe te. Lai whai lau ngā luenga lau o nanga i le tua. Renga te lea fia le tua o nole. Ola paia. Ola whapaia ina. Mai le ona malie le lei ai leo le fina ngalo le tua. I lau au nanga. E man tau lea le upu tā puai. Fia pa i le titia le upu tā puai. Tā puai. Upu tā puai. E lua upu e ngana e leni e wha matalai nai le upu ale tasi o le tā puai. O le upu momoa o le proskunio. Proskunio
O le inga o le prostrate. O le ifonga. The adoration. O le whamtalaina la o le upule. Lana winga o le olanga tāpuai. O le olanga e iei le mafutanga wāwāla lata le tangata ma le tua. E iloa le le tangata o na ava ma whaaloalo i le tua. Langa e nate iloa le tua. Me whalanga e alu i te tāpuai. Me ka o le adoration. Wa alu i te tāpuai e te alu malo loto. E le ngata o loto ato a le loto e whaaloalo. O le loto e tumu i le. Fo ile le nganga fa aftai. Wa alu te o le winga le opu prostrate. I foto ele le atua. Prostrate le fai e tangata i tupu o le lalolangi ma tangata tau o le o ifo iai ma kisi ai o lato vae ma. But that is a wrong prostration o le se mea ia o mea lang o mea lalolangi o le mamalu fa lalolangi. A oi e taunga ifo iai ma tapua il tangata. E ifo i le atua. Tapua i le atua. Le ai ma sisi mea te tauna ifo ma tapua i il tangata. Wana o le atua. Only God. O ingol proskunio e te ifo wana o le atua. Ma Yesu ya satani e te ifo i le li lo atua. Wana o ia fo i e te au na iai. O le upulo na luala. O le latrio. O le au na. Au nanga. O lau servanthood. O lau servi tu tonu le kalesia. O le upu tapuai. E le nga o le ifo. Ai fai ma mea le kalesia. E le nga alo ngofo e wha mawa ngofanga ma ifo mwha mai o le tapuai le tua. I serve. Lafo sau maa. Fai lau se fuluai. Fai lau peleti. Fai lau taulanga. Po alawa ingoa e fai ingoa e tātou me te tauna e au nai. O alto tele na fo istanga te tapuai. E fia e tapuai. Ai le fia e tongil maa. Ale upule o le latrio means to serve. E lua upun fai e Yesu ya satani. E wana ole atua e te tapuai e te ifo iai. Wana o ye foi e te au na iai. E le aila e le na ole ifo le. Whatinonga o lau tapuai lo lofa i le atua malo o langa whataulanga ina. Te loa ave lau tupe le kalesia. O le taulanga, o le whataulanga ina. Pe walu ete, walu ese atu se si vaenga o. O au meso tino. Walu ese atu. Benga te o le whataulanga ina, ringa o le sacrifice. E ave whataulanga ina, wa ave, wa avatu malo loto atoa. Ele ave ai ko mumu, ele ave ai ko whapea. Fe ave yengi me, ave ile tua malo whatu tua malo tel tonu. Fai ele ngā lue ngā le tua. Trust the government of your church that they are doing accordingly to the will of God. Luinga la. Ole langa tapuai. Ia, mai piano fai atu. Ole tele ia. E tolu to inga tangata ole iai mometa o tangata puai. O le tangata e tangata fo ilea false worshipper nuinga tangata ngai la vei tangata me le se tu nuinga la ta puai me la fi o le ola false worshipper tangata ta puai I me se lua o le meta o le tangata ta puai just worshipper tonu o le meta o le true worshipper tangata ta puai fa maoni e tele la o so sa ia e tumu fare sa il melo na lua o le worshipper nga leo e tapuai a se upo se manatu e alo ile tua prostrate ave uma ia te lo ave uma lo wala ile tua ave uma lo wala tapuai ile tua o lo fi tu tuli ma e tapuai ile tua te hale taimi e pa elenga ngo le tua wa e pa u yo tuli vai ma I fo le tua that's worship, that's true worship ia oi se si la ka ko I fo ia I fa ka el ka ko I fo
ai whawhewhea le tua. E foi i tu pua lo langi ma mea o nei lo langi, ma tupe ma mea o mea o ngā mea o ma, ai te lo tangata, ua i foi mea ngā, ai tu ule atua. E foi la ngā e ruis tangata ta puai, e foi mea, ngā kil solo ha i mea lai whai e iskanga ka puai. Kil aku i lava o lea, kil aku i le whaingo le ulu o lea, kil aku i se vai o lea, e foi le whale. E le ai ma se maftanga ta puai, wa watu umalo na tino, o na loto, malo na nganga e whailan ta puai ngai le atua. Mga ale alua, just go to church, just go to worship for the sake of just going to church. Just attend. Yes, we famalo si isi, yang oile isi lo. Nga rua lo e aver ka vale ngala kwala ngo foi mo moi ko. Pi wole se no respect, what disrespected tanga ta po ile tua. Mele na ita te to sama fuale tua ilona nu aisa. Meta ole idolatry. Idolatry ole foi tupu. Sa wele male meka ole a foile ole idolatry. Pole mulilu aisa. Wa vanga ola tu loto isi atua. Ai tia ile atua te tau ona ifo mata puai ai. Tau ala ole fole tulanga lea. Ole tau ole upule ta puai. Maile yane fa lon fa upu fia. Es fa upu na ye na. Awa lo tama lo sa ili mai oia ye ta puai le nganga male upu moni. In spirit and in truth. Amen. E se la le tā, waluinga le a vea matangata tā puai. Le a vea matangata tā puai wha maoni i le atua. Le a tino mei e tōru pero wha, taulanga ola, taulanga paia, taulanga e maali e sila whanga le atua. Olo na winga la, o le tangata tā puai wha maoni i le atua. Na te ola ina se o langa e ola mama, e ola whaale tua, a godly life, e aso uma, e le ngā o le aso sā, e le ngā o le aso e whamea o le aso sā pati, aso uma, aisea, ai mabu whau iei pe o upu ia nau tāua. E le whaelunga ina ma pēr nā o le aso sā e te ifo i le tua, nā le ai. Worship is a lifestyle, o le tāpua inga i le tua o aso uma, e umana e adoa, e umana e tāpua i lo falsa, ma uso mo tu whawhine mo lo ainga whaale nganga. But remember, you have to go out to the reality again, e ke koe alu i lalangi, ke uso ngā luenga i le sunga fua, la kuvoi, normality, me masani, issue, pressure, nature lalangi, whapena, e toi alu i el tangata le tāpua, tangata whamaoni, tāpua i whamaoni. Lono winga, so se mea e alu i ele tangata tāpua i whamaoni a le atua, le atali i malawa whino le atua. Na te whaia mea uma o le tāpua inga. Au nanga, au auna. Ai tūli whai tu toa e whatalofo i tangata, you are serving God, means you are worshiping Him. Pea whai mal whamaoni, whai mal loto maulalo, whai mal loto sao. Do it with humble heart, sincere heart, good conscience. Whai malo loto, olo e whai ele tu. Me whalanga e leina le leimea e whai ele tangata tapo e whamaoni tono le whai ngā lunga. Ese mai e aia mai istangata, ise a ngā keiloa. So se mea na te whai, na te mana tua upo Yesu na whai o na so ale lei mea tau te whaia. E wa ai e le laulangi. O na vivi ia e, they will worship my Father in heaven. Ta pua i e tangata i le tua pe ale lei mea tau te whaia. I leo o ngā la apostolo Paulo le kalesi e kolose, tau pue tolu ngai uwha pe o mea uma tau te whaia. Whatever you do it for the glory of God. Whai ia vi ia i le tua. Vi ia le tua, lo inga. Whai e tāpua ia i le tua. Maua isa vi inga o le tua. Ai wha mea Paulo, mea oma. I le upu ma le ngutu. Upu ma le amio. Me te tautalai. O au hamionga. Not only your words, but the conduct.
actions me uma. Ai se aso se mea te iai le langi usum tu fa fine ia Keriso, se mea te iai. O oe o le ambassador, o oe o le tangata. O tu oe le tu ngai le melga. Ina ia loa ai e tangata na, lea iai le me ta o le ata lii, ma le ava fine o le tu e ta pua i atu i ate ia. I le nganga, ma le upu moni. Winga e fu atu iai mele lei. Amen. E fiwala le lau ngai ke whainga ngai e lo whainga luenga e ula ia o mai e ahalo fiami o tonu ma le akari o le atua ma whamai ma oe ai te ngā lua o e langa i te loa o lau mena e ngai whai e te au na i le atua i wa latri o inga so se mea e le ngā le sa e le ngā o le launga i lunga pula that's latri kusa lea lau launga pula pe a mai la mango le whiwhau i ato malau me fai ke fai malo matau te fai malo loa si la fia le tua lo loto me oma aisa ale leia me vai e please if you fia malie le fia ngaro le tua aisa e vai me le tua nga o me leia nga o me pa ia mata ngo fie but still we are not perfect ele ato toa fa pe ya foi le ya ma tonu me uma tatu te fai le aso ma le aso le te mi tatu se se fa le tonu but at least we live to the max the fullness we do our best for God ave ia ilo ato to o te poli tala tangata fa mai ola fa fia mi tonu ma ola fia mi tonu ma le atali le o te poli ai amen nga lua o e mai loa ese le tau o le mele fa mai Paulo a watu o tau tino le tau langa e ola e pa ia e mali ai mawa fawoi la mtato mawa fau i le mene o le tapo inga e fai mei e tolu o le tangata o le tino o le loto ma le nganga e lei ma se tapo inga e sao i le atua pe a lea a fia i uma ia components i e tolu po vaenga i e tolu o le tangata langa o le tangata so se tangata e tolu ona vaenga, tolu ona vaenga. O le loto, o le tino, ma le nganga. O le loto la. Ia olo mafofau, your thoughts. O whalongona your emotion. Ia and your free will. Vaenga ngai tolu o le meka o le heart po le loto o le tangata. So actually, your heart is your mind. O lo mafofau. Ringa na ata po el tangata. E ka kau o nga seki le lei lona loto po lona mafofau. I le atua. Lea le ata po i le atua. I le ata po i se la au po se povi. Po o le whaife au. Po o le whalsala i luku ai. O le ata po i le atua. Nuinga ela vea o mai foi mena e tolo lot o lo mafofau o la ngona. That's very, emotion is very important. Ai ke le whaalongolango ke le i o whaalongona i lau tapo inga isa. Silfia le lea le atua me oma. Malo free will. Te tapua iwa e loto a toa e te tapua i le atua. Le loto. Me ka uanga al tangata o le loto. That's you, that's me, o lo loto. Your heart. Lo mafofau. O lo mafofau e whikai ia uma o me uma e. I lo mafofau. A mai whala le tino, o le tino. O le tā ua i o le tino i le tā po inga. Langa o le tino o le whaatinoa, le mele le mafofau. O le tino e la vea ia mo senses fo i e li mo le tangata o le vaai. O le whaalongo, o le songisongi, o le pai, o le tofo. Mea ngā o senses ngā i li mo le tangata. E te lo le tā ua o le tino e. E te si au lima o lo tino. E te pati, e te tōtuli, e te pese i lau tapo inga. O le tino. It's your physical body. Nai wha tino i lau tapo inga. A o mea o leo ua seki le lei lo mawofau o le ua tapo i lei am sisi me koe wha alu lawe mai ki oesa. Your mind is set for your worship. Ta ua uma mei. Ia mea uma ia kaua whapai.
O me nga fai nga ka ko kinga o e me yo le tino sense si ala ia ole vai aku le apu fa longo aku ia sakangi song ia ku ia le apu saul mangongi manga yo le apu pa ai ia la me fai ia ko fololom tua no to foanga salalo luinga dangerous hi o le tino se vanga u fa pa ia el tangata le natura ma le tulanga o lona tino ai se alanga ole taulanga ola tino le me fa pa ina mo le atua e nga lue ai fai ele na o nanga fai ai a ola le olanga le nei mai paulo ngai ele olanga i tonu lo tino ave fa taulanga i le atua vatu ai lo ma le tino o le memo muli me siliun ta o le olanga ta po ai o tanga tos tanga tola o le nganga nang o le nganga i tolu fo ona va nga ta o som to fa fi o le nganga o le tua le uola i tonu o tatou le nganga o le tua le nganga le ua fio mai le nganga pa ia o le tua masuia i tatou o tatou o langa i taimi o le sanctification and justification ua ola ai ke research tonu ia i tatou le nganga lea o mafua i ona suia me oma o le nganga la e iei foi vaenga i tolo le nganga o le upu mua le fa Britania o le commune e mafuta ai mai fiso tai ma le tua o le nganga i le nganga a nganga i le nganga e te tapu ai i le tua a se me polo kai le me le commune le pole so ta inga le ia ke fiu e tapu ai ki falungo kwa e sa me la ri lo ma fo isa o le kongiki lo spirit le tua o le si me o le revelation o le faalinga o ngai maua e tatou langona matanga fia mai le tua i lo nganga from the heart of God to your spirit revelation ia mal memol muli o le loto e 40 e fo le lei a good conscience o le tangata i le nganga lea e ngai te langona ia ua ese le mana ia o le mea ua le loto 40 e fo wa mai le nganga ia to e te tau na fai o le so ta inga lava lea ma le nganga o le tua o le inga lai e se tele ta ua va ngai e tolu i le olanga ta po i o le tangata ta tu te lo ai le ai ma se ava no o te apolo i fala lawe ia o e pe alu ta po i le sai se a seki o mal tolu lea o le tino pa ia le vai pa ia le falongo pa ia le ai ma se sia me le se o e ka ia le se le ka le sia o e ingo iai seki lo ma mo fa o le tino ia oka fio o le farsa ai se ma vi ma pese atu i pese o vi ingo le tua ma tino foi ya e te lui foi o tuli vai ma e to tuli le tua ma malu ma le tua sisilese fa pe atu paulo i le kalesia e te tau ona whaafau wina o tō mawhau. Renew your mind for mai e sui o tō, you have to change. E sui la o tō, for mai no paulo. E wheluia ina pe suia o tō, ina ua sui o tō mawhau. Olono winga. Mai paulo iau ese mai o tō mai i le malo le pōngi saa. Aia ngai mai i le malo o le malam lama, lo no winga o le salamo, o le sui o le mawa fau, o le winga o le sui o le mawa fau, o le salamo, o le winga ngā le upu sui o le salamo, o le a change your mind, change your way, sui. Koe li liu a koa whaasanga le pākua le melang se ai fuli mahalu, ma toi fo i le tu e pe o le wi. Sui le mavo fo le wi, inga o mavo fau pele e au nalo tama, pele manga i e kongol mako fale. O le ata o le atua le la atoe fo i el tangata ua se mang sala. O le tala wha ato oto na whai Yesu a le toe fo i el tangata u salamo. O sui le mavo fau, salamo. O mai la paulo. E te taona sui o tau mavo fau pe au tau fia. Transform your life, you need to change your mind. Amen. Mai o te tau ana suia o tātou mafo whaunga. Mai paulo, sui o tātou mafo whaunga, sui mo tātou wala.
sui mai ala fa le langi anga I ala fa le tua. Mai o te tau ana suia se awala tātou te whea ngai ai manu I tau ma meo lo tupu. Ese o leo langa tātou te iai. Mai e whao ngā ina awala le tua ina o e liu mfo I le tua. Whao ngā ina o onga mai le tuspa ia le upo le tua le no tu whaalongo I mai le mta upu mua. E o mai lava ele mta upu sful mo le tasi. Mai tusi a Roma. O le neila u soe o te ai o yatu utou. Ono le alofa muti vale o le atua. I o tu ina atu o tu tino I le atua. O le taulanga e ola ma le paia ma le maalia. O le mea lea te tau ono o tu whaia. Aua fo I tau te amio whaatasi ma le neila lo langi. Ai pe tai ia le liwina and be transformed lo inga sui o tu awala. Whamai I le alea by the renewing of your mind, ele toe fuataina o to loto. O loto ngai ngā, o le mafofau mai sui lo mafofau. By the renewing of your mind, ngai whasa mo mai na mana ia. E whasa mo man tuspa ia o le loto, e whapalangi man tuspa ia whapalangi, renewing of your mind. Ko amangiang tātou tal noa, o le mind, o lo loto lea. Pea kai ka yaso ia le meo le loto. Ai se tō tonga vo ile leo, vane o tu tono o teita. Ai o le fatu, pea kai ka le fatu, le loto. That's what I thought. I thought it was an organ, or an organic kongo within us, our body. Ai leo te long, le ai o le loto. Le ai o le mahofau. O mahofau mau la ngona, malau fai unga le a fai menga ngai ma wo fo ipe fai se fai unga le ipe fai se fai unga le sao te la tau mai la ia apostolo Paulo ile le wina male fa mai ele toi fota ina o to loto fa mai ina ia o to su pe se ale fina ngalo le tua o me o le lei male malie male ato to al fina ngalo ngalo to ya jato fa tino le nei me le lei me malie ai e malie le tua pleasing God's heart. That's the most important thing. Ia malie le tua oni fa malie na le fa o ngol fa malie na le tangata ai ia malie le tua. Vai le vai tolo. Awa o le alofa le la matanta no Paulo. Ile tino ke riso ma le meta una ola itanga te tono le kalesia. Awa o le alofa tu no o tu ina mai ya te o te fai atu ya te o to uma. Awa le fa asili le manatu o se tasi ile mea o te tau ona manatu ai. Ia ma male manatu. Ia tusa ma le tofinga o le fa atu tua. Ia te tasi foi ma tofu ai mal fama o te tasi matofu ai mai le atua. Le la tal no mai Paulo ile ese o mea lofa la i tu tono le kalesia. Ala ta o misa ala i mea lofa. Amen. Ile fama ile apostolo ile te lo ese le manda ia. O somto a fine. Amata mea Paulo I o mai o mongtala no mai le amatanga. Ai o mai fama Paulo. Le tā ua mo meo le loto maulalo. Tātou te ola iai. Ai se o tātou wawai anga ile afo ile whatawaina mai e Paulo o tutonu le kalesia ma mea lofa. Le momutu si mo mua koni tom ta opus furu lua. E ma se fai pue wha. O lo o wha ngā e Paulo se ata wha te tai le o le tino o le tangata. Ai ese I ona I tu tino. Ai wei e wha te tawina lea, ile e kalesia o loo tāpua I ai tangata wha tuatua, e tofu ma le mea lofa. Ai tasi al tino. Tasi al tino ai ese mea lofa. Anai wha tau mai e Paulo na, wha mai e ele lima, e ele vai, il tusilanga upunga a kolnito. Ai wha mai e ngānu lue uma menei, e mōle le lei ole
tino atua. Whapena fo le tino le tangata e ngā lue uma o nei tu tino. E whai ai ngā lue ngā olo mana au tangata e whai. Ngā lue mea uma. Ai whapena foi tangata te ito o tasi o le kalesia. E tofu mana mea lofa o ngā mo le kalesia le tua. O le tino leo kiriso. Ai uile ese o nei mea lofa. Ai e au ngā ai le tangata i le tino kiriso. Ai wha mai e tasi lava le tino atoa. Au lo wala aula paulo ina ia. Whai atu lau kirisiano. Ia ngā lulu e whaatasi uma o tau le au solo i Roma. E ui lava le ese o au tau mea lofa. Ma le whao ngā ina o au tau mea lofa. Ai tasi lava lona seni au tu o le ātina e ina. O le fausia ina. To edify the body of Christ. To build one another. Ni maua ele manuia. E ui le ese. Even though that you are diverse. But remember, you must live in harmony and unity. It's very important. And it is possible to have unity within diversity. Why? We are not like the world. Or the world, diverse, ai ngai foi. Au isi kaimi. So le ki nganga ese diverse le lo langi. E sili a kulu fea alfangi o mea lo langi ngai lo mea le ekalisia, mea le lo. Leu Christian. Ale foi mai Paulo. Ese o kou, ese o kou background, ese o kou mea lofa, ese a ngai ko ke lo kule ka le sietas. So inga ka ko foi lo le amtanga mal foi upulengo foi tuai. Mea le foi mai Paulo. Awane i ese manatu fa pea e sili oe nei lo listangata. Awangi e fa sili oe, la lo ngata mai Paulo. Awangi i se fa mawalunga. Aua ne iai sesi o tau e ola i se o langa wha mawalunga. E leise awa noa me me o le wha mawalunga i tu tono le kalesia. Amen. There is no place of pride within the church. Leai whamai Paulo, awange e mimika i lau mea lofa ngai wapelea. E sili atula o mea lofa ngai lo le mea lofa alis tangata. No. Mai Paulo, ese ai tasi lava o tau. Amen. Ale no white wina nei upo le apostolo. Mai awa o le lofa tunoa. No tu ina mai ia te o te whai atu ia te o to uma. Aua le whaasili le manatu o se tasi i le mea ua te tau o na manatu iai. Te si whaupunga awane e whaamawalunga e lo poto. Wa ai tono le kalesia mai Paulo awa te whaamawalunga ma e whaatusa lau mea lofa i le mea lofa alesi o uso ma lesi o tua whawhine. Awane e whaapea mai e le ia o ngau malvanga le a ule mawala o skursi mawala o lau degree ka un whaalongo mai a te au o au foi o le au te si leo au poto i tono le kalesia. No place of pride within the body of Christ. Le ai se ava noa. E wal meanga le te loa ta tele tu tonu o mafutanga, tonu ainga, tonu e kalesia. E ala na fi naulis tangata o le wha mawalunga i lona poto. E le leile poto e le anga le wha fi poto. Ai ama walalo le loto o le tangata. E wha aea ina e le atua atili. E sea, o lai poto. E moni o lai poto. Ai lo wha mawalalo. Ai lo wha sili le tangata. Ai tango lai elevate le tangata. Tango mai leo le atua i lona lofa tunoa. Out of his grace and his mercy, and then he will reach down and elevate you up as well. Si ele tu oi. Ai tango e si im fasili oi atu oi. A fasili el tangata ma jam fa yo na yo irung. Le aila ele teimi o omiei tato ele tu elano. Ai e fa aina ele tu el tangata loto mawalalo. E fa mai ia na upu ia kopo
e ino le atua i le whamolunga. Aina te fo ina atulo na alofa tu noa i e loto mawalalo. Lela la tatu talo msa tatu talo noa i le matanga o fia o mea alofa ia. Ala o faita wina na tala tu elo tatu lenga ai fia wala umai na wala umai lo tatu umera. Ai se o faita wina tu upu ia o tele o mea alofa i tonu. Moa whapei whamari whapuili, whapei i tatu nei to tele ua tino e tasi a keriso ma ua whewha whianga iai tu tino, no inga iau ngā umai tu tino, i lisi tu tino. O lo ese fo ia tātou mea tu na tufa ina mai, i le lofa tu noa ua foa ina mai ia ia i tātou. Pa mai no pou. Po le perfecta, a fai o se perfecta, ia whaia lau ministry e wha te tau ma le tofi o le wha tuatua. Mai po le te akono, ia whaia le whaiva ole ti akono. Fa au anafi mato ti akono le mato lotu sa fai. Fa ta wai nai le ole ta u meni ole ti akono. Ta u tele tofi ti akono tono le kalesia. O vato ole te ole fa mai ia il filfilinga o ti akono fo ia mta pu ono tu senga luenga. Fa mai petelo malau so. O mai se o tatu filfilina ni se sto fitu. Ela tu te faia le nei favor so that they will do this ministry. Ministry ole ministry ole tiakono. Ale winga la ole taua i ole upule. Wanga ole tiakono amar fifi au ngai la amtanga o lut kirsian. Tiakono mala o apostolo. Tiakono au apostolo. Tofila tiakono efeso soani. I faifi au. Ia pola o apostolo. Aele i tofia. Eto e tau peupei i la o apostolo, mwhara lave mo te. No tofi ina ia lango. Le winga la lo puti a kono. E sau mai le upu eleni o le diakonos o le winga o le au auna. A servant. Tangate au auna. E whamtaleina vapea. To come out of the dirt. Mai o tangata ua. Sau o ia mai i le mea palpala. Ia, e pai whainga ame wha negative eis tangata le winga o le upule o te whatua. Ai le ai o le, te ro le winga ta ua. O le maa nei o le whaatawira ngai le te a kono le au auna. O ia le au auna winga e ngā lue le tūltino le wha maoni. Ai whaatau fo le te a le au auna. Lai e te tala atu le master lona longa palace po lona whale. Ai tau nuu mai loa malan au auna. Alai palpala. Ia whapea mai role no matai, ia ua umana whaile ngā luenga le yaso. Mai role matai, le au na le ie. Ulu whale mai. First type ti, first time me ai. Ia, whatalo whātu le tā tūpala au leo sau, talo whalava. Talofa. Tūpala au. Talofa. Ia, oile sau noa va moli. Podi. Oile sau noa. Check. Ia. Alo kobo. Alo si por suma. Ah. Ko ki a foi le Oscar po kala mengi u kaule ese le ol foi fiau. Wai, ga pe mai ko ki a ere ko sau e ka ko po kala e ka kai le lo por e ko po maro si e ki oi. Poni. Ia. Oh, ko se ma ia ka paso ni eso. Ia leli. En fanya nga ka ore pe te runga le fa. Ia. O molte te ru ma ka ko fa. Ia. Al fa upu. Ia, ka mo. Ia, fa upu fia. Ka fa mo. Ia, ole nei o tinga ina ke riso i le tino o le sui o tātou. Ia fai ai ma upenga ia te o tau fo i lea lava loto a wā o le o tinga i le tino. Wa tu e ia le sala. Ola. Ina ia le toi usu stai o ia i le tuina nau o le tangata. I ona tau sanga o te toi i le tino. Ia usu stai i le finangalo le tua. Mana ia? Amen.
Mana i te. Ka se ke leo se me o mai ke una. Ka se mai e to. Kai puni molo se fua o. Tai la. Tai foi ta poi mai ma talo tato ngā loenga i ele li. Ia uia o ke whanongonongo a mau. Whakatkari mo lea songfua. Mo lea songfua. Ai, e sosoangi fo i kai e moro ui saparinga whakafua. Me mo lea kolenga whakai e usua. I re kakaonga mbere. Maka upuri aroma. Ka kore. Te lea. Ma ko i kire ale message da mai konguso. Ka ngaka ia e de kiri e de ngakera koula e de kari ia le upo marsi ngano le konguso ka lo foi ala ko. Aptai la. Tara tu la no ina isi so ia langa le uto e fitu tabi. Aptai la vala mai. O manuia mai ngai takanini. O i fea i fevoi. Fevoi meleti e. I Taranaki. Ia lo fatu foi ni Samoa o ye na. Yeah, fasi fo. Yeah, God bless fa ase fo. Yeah, matalo fatu lista tola. Talofa. Talo fatu la suma poni. Tonina. No le lang mai tai foi. Malo foi de pamalo si tato pokala mele pia si palong longo atia. Sabe ato no malo si kai la vai de tua. Le ola man malo si fo ina lo sunga war fata ni no nei pokala me mana ia. E moni alo sang noanga. Ele au ngal na al fai tau mu falong ai e savali ai Marzalia le upo le atua. Mana ia te. Aktai tele lava ia wai bei ufafi tau liana o le iai le o langa nei o lo iai. Ia ale foi o le ale fofo. Ia le au mai umai na alpo kalami fatu tua o le ami o tonu fa sauloto. Fa manianga. Ia. Malo ke riso. Ia. Tapo inga foi le atua o le loto o le tino ma le mafau loto ma le atua eleli le taulanga ola e pa ie ma lie i le atua e ia na ma le atua i nei po kalame manaia taila e la mona foi le nganga pa aptai le sunga vai uia na le atua tona malo ia e ia le atua o lo fuai per malo si la sunga wala penga ia ma nei po kalame taila ai lo fatu manu ia tele la vale nei tu la le fia fa pe foi le o tu mai foi a sai mo le ava no poni manu ia la vale fia fa lo fatu foi ia toltina fa taila vala mai fa manu ia tele le tu tu fe le vai ia sontonina ia fa sai fo ia fatalo fatu li stato la utalof Akalo fa ku la sunga. Alofa, o ile sa no, aman mo. O le la ka o ku ngom sa lo ki sirfia ia o kalolo. Oi. Kalolo. O le va ka ke le ko fe do. Ia ka ke ai nga ali. Ia fa fa. O ka con punga ba Mal maka va be Yo. Ia ka ai nga fo i we sa vai dai nga ka kwa nga sa ponki. Eleli. Ia, sa no mo loka lolo, festa tala mo muli mai so fin nga longa lela o mo tate. Oi. Ele o lo vidia kwa ke fa long long lo por kala me. O mo. Ia. Ia son fo ka kas. Ia e mo ka kia ma ka ngo fio. Taila. O fa mal mo mai ngol upu fo la le. Tai. Ia. Nga fo ki si fio ka ngi fa de la vale a ver por kala me mea o ke fai ka wai ma o mala ma ki ye fio ngo pa ya de ko ma le wingo me ma le sa nga ka ke o le wingo le me ma le me ya ku fa ka ke le la sunga fa fa nga
pongi fonki o ia lo fa de ko ia sanga fa como pera ukule ia nga fionga pa ia wale ka ko inga o le malu le ko lo fa pe nga i ka malele mafia mo le up for manga va ola mai lau ti o lau sunga fa fenga fai maka yala ngai vai kau am fainka ya o le fa malo ku nga lau sunga pongi lo fangia de kuaro au ma wa ngai ku le ka ko ku fa pe for ku ma ngo fa lo tai o fele te wala mai ai ka lo le ke ngai de pi ko ngai ma nasko okay ya alo fa le tu fa sta tala stemi Io fai scacca skai mi ero che da quando che la fuori ci o fingi che a congo a congo che che il makam kan ia nga o le lei fa te lo e manu la vale fiafi lo fa tu ia fa se fo o fa eso fo fa se fo a talo fo tatu la talo alo foli oi ia o mo yo anti o le wo ki la lo le ki o fa mo le po ki mai ia tau no mai ia clima o ma kul proclama o falo o ma ko fie proclami e pelo lo TV e foi watching question program ma e ma ko fie le tango mai ile upule o le toma lalo wa ese foi lo ku ka que se ia le ka que lo ku le fa o tang e a me se fa pe ai ton tangata a ma le Holy Spirit pengo fianga ka ekno ingale ka ko foi le o fai upu mai me fa pena wa e ma e ke le ma fa le wa kai ni ho ma e fa tanga ma fa sa ka no Yesu ki nga ingo ki wa ko e o nga o me pai ka ko foi e fa ma lu ka ka le o le a lo le tu le mai fa pe la via ele la lo lang le nga ba be o so ya lo file mu me lo ku ma lo pe afika o me ke le o ya preni so kala fora ku kala fa pe mali eu kalo alo esele ele fa pe o kalu tanga la ka ke banga ku la bale me nga mali o fa pe Yesu ia lo la langi o ai lo ku se pe nga sa ngo mai so finga ta o to lo tu pe fa via o ti akono apostolo le fa pe ala so tu spaia ka ma fa mali fa pe le lo le sua yo ika ese mkaukia le maka ko fio ye lo me la langi ka mo le lo ko ma lo ma fa ma nga lo po la me ku pu mai wa lo le fa ma nga lo ma salamo i fingo fia nga la fo i me nga fa i si ku a mai va pe nga mai Yesu in personal way fo le e fingo fia nga mal la me fa tanga le me fa pe Yesu wa ka fi wa lo wa isa fa makala ese foi por a un século que foi ele ska a mi ko wa ka kangi pe ka ma fa fa sa ka lo va pe Yesu ve fi fi to por krame ni do pe que le tua ngai fa a we o si a po fa wa no to fácil ma si fa wa de au mai ka upu i mana sunga foi fa malia finga le mang kule ma ule swafa ya fa mo mai lolo fina ngalo oni ka si le tua al venga le foke lo ngile sa le fa upu kuspa ia tenga lo sa wai wal ma lo le tua la mi ko ngul file mu le ori nga pa ia ia ka ke ma le file mu a mi se le ku file mu pe ka lu ngi me kum oli ia ya fa uma mai lolo fina ngalo la uma tatu temi lo la fa tai fa ai vai as a fa ke le la va ile a ngora uma kai a tai a tai la tai la mai ili ya ku fa ma ile tua ia do se la foi le vai aso ia ole le eso foi mo le temi ia fa tai to fa a se fo ya so ya tu tasi al fa tai sa mo la no ta lo fola claro pa que quiere la mo lo va o ile sa no makayasi matayasi ta lo fa ya sa no mai no fa ai la sunga pa kai mo le por kala menia ya ko pa lo ngwa ku le ba yo le fa ka o foi ki a kongo ba ga ya quiere la usa nga foi ni ya pile de wa manga ku le la sunga mo le ya sa ngwa ma mal por mo ki a kongo ta ka mi o no ko fi fora le vai a ma ka ngol masinga
Ia. Wa nga venga fa pikola ki a ko fai o ka ku. Na. Wa mo ya si ya so le masi ngai pila so mo le masi ke fa ban ku ya pe ko wa nga le nga ki a ko fai ran ko. Ia. Wa mo ya si ma ko pe ya so ye mai bai. Si dia ko ta so mo fa ban ku le ku nga mo lang o ki a ko. Nadi. La nga wenga ngai pai. Kusape ya so bol masi nga le so mo fa ban ku. Tapi kau ngal berki aku, pada nak kiu nga bak bela aku. Ele pai pia aku ngaru ai. Ele pa no aku der ka berki aku, ese le manga ele fa pula mai. E ba ma ko ia ko fa ya ko e. Pai kau kusipaya karoles. Ia. Pa kai male fa ko senga male ole ngai fa pengal me roin ma ko kalesia. Ia le. Ia pia bo kau malam mai pa kusipaya ba me ngal me na pai ki aku. Ia. Ma lo pa pe kai lo sunga kau long mai. Tai e toi le tama. Ke le mauro e faiga ku menga lu le ki o ya ma ko ngi fu e pa lo ngwa. Tai. Ai ma ngi ke le nga luenga. Tai e toi tama. Pari wa ku le. Il pa ya le le ku wa wala lu wala. A wala ke le ngi piap. Tai te le la. Tai molo sound le fia. Ai nga ma le fa mu mai ya ma ngi ke le ngi po la suga. Ya, so foi ya, toi foi le va ya so. Ya va kai lava ya ko pa se foi. Ta se fo ia ama luat fo ile ia mal tato maftanga te lo ye ni so le lunga lenga ia awa o foi si te mal tato temi ai to mo foi le va ya so fo ia tato to ma futa fo ile tu ma to te fa te tele ia te o ma to tama fa wina ma to por klamel ne po fa tai lo fata simai lo so so ni mai lo ma to le lo o e te sil fiele ato to me o matama talo ya vela upuma le onga le fiafi e fai lava le mfamnianga mo tangata mai mato uma so sanil mato sablinga lo fai nei nei soifuanga ma le olanga lo mato yai talo ya fapena na te tai foi soifua mola la ufana lo nga lue nei po mato uma lo nga lue mfo ya foi lunga le ala pui mato ma we mato se fai ngamlanga mluia tonu ya inga sa le mu famluia lo tunu ma tu toi felo ai fo il vas fo le manuia il auto singa i o etama ono Yesu ma tu talo to ai ne fia amen ya sa molta tu por clamel na fo ne va ya so tu lo penga le loto el famo moi ala ta tu to e sta pai fo il vas fo le son fo tal valu fa wina fo il tato por clame mai le tu si Roma ya mon le taimi o la auto only poni fonoti fa so fo ia mo le taimi. God Samoa se furulima iwa toru amo e tautuaina o e ilaungangana fitua so le vai aso.
O se tala fia nei Samoa, wei nei se tautua ma se au nanga family noto mai le company o le City Car fua tu si tasi lua Lincoln Road Henderson. Te maua iai le tele o tawa la poa band, e o foi tatu tawa le laiti. Tadia foi la tau fa le tonu tongi e talafo, mo le tatu cashback. A ma tatu lima se lausi aga ia tu le lima fe tala. Fe so te mai ulungia, Peter Pernanto le numera o lua tasi o walewalu fitu lua. Pe amana mia se tawa le fau molo ainga i le tau malulu. City Cars done and said. Beta Drive Doctors i le taulanga whaatau i maangele whaapea manrua. Mo le vainga o so ngase pe amana o mia. E whaatino e fo i matuipui pui o le whanau witi. O tuipui pui la COVID sfuluiva mo i lato e sfuluan tausanga malunga atu. Whaapea matuipui pui o le flu. Wala au telefoni 255 85 valu. Mo so wanoe whaatino ai nei au nanga. O fisa foma i maangele i taftafane o le McDonald. Amanrewa e taftafane o le Falitusi po le Public Library. Beta Drive Doctors Clinics. Radio Samoa. Maya Samoa, I say fire to long time. Taisi onu wasililo na manaya. Odia pa ole malai kono, oi tu e pa Samoa. Olo pese ai tamai ti o la penina. Esi onu. Se fuori una vina e una ponente Io qui a fare in amore Uola di non fa bene E mulino e fai le amore Samalia nele au wala Nare baile yo wauta Me ofisale no famasino Mau fanua masua hapa Olo oia I mare tu leipi Si fafona Samoa Me ofisale fitu e yo aile tamo Samoa Esi ono Si fonga mantango file na la foi pesa le penino ti fau
ia pe ona i le tātou porkalame le nei vaenga le fiafi. Ia ma le taurunga i foi o le tautua sunga le whawhiangainga Pastor Poni Fonti. Ia ma le tātou porkalame le nao le tuituu le upenga i le loto. Ia porkalame masani lama foi pe ona whafonga me le tātou tanu ilan tautua i le tau le valu le asunga fua se ia pa ia le afariva. Ia ma le tātou porkalame pe ona masani ai. Whaftai atu foi ilan au auna le mau le avanoa. Ia ma whaamanoa mai foi lo na taimi o wale tātou porkalame ui. Ia ono laiva, ia tu ea whaina si fonga ma le leo le sunga le whawhiangainga le mawhaia o tu ua le tātou porkalame. Ia ono olewa ia lofa mo tātou. Misi lava tātou le whapena ono whaongaina ia i tō whinga i tō tono le kalesia. So se kalesia. Ia, ma whaftai whapitola mo le tātou o tinu le vai atu le lava e mai mo mai le tātou porkalame le leike le oko. Io. Ia, ma le whaatawai no le tātou porkalame le nei fo ia fiafi. Ia, tau ina ia pui ia awangara lofa le tātou tamai le langi lana au auna le tū taliwa timo tamalawa. Ia, maua fo i se mano longo le nei ia fiafi. Ia, le wha i le asoa tai au i fufuanga pio na masani ai. Tau whawhelo i atu, ia ma whaftai atu fo i le tātou paanga. Ia, le mafuta mai le tātou porkalame le nei ia fiafi. La tau fo ma le tātou porkalame na i le asonga fua o le vai aso asau. Ia, pe a tātou aulia i le ola ma le malosi mai le tua. Ia, mona toe whaua wina fo ilo le tātou porkalame na ma le whaafonga mai o le tātou o te luos. Fulfitu minute na tālo se fulu te pau fo ina minute. Ia, o le tātou mafutanga le nei ia fiafi o na whaifo le sin tātou mano longa se ia ulia le tāo le ono le aso atai au. Manatu le mafutanga o manatu maita o tu mawita ilo fatu Boma tate tala noai Momo sao se haso tato e fiava ai Usue e fuli mai lo tua la upele o tele tu na oe Tamo sao songi o lao fusi ia mana tuai Usue e fuli mai lo tua le polonga tale lava Afai olea la upele Fai olea la upele wala malena Le fa no ua foli mai O Yahweh Lo ufatu ahulu fiai Lengao sa wale mafaina tini lufiavai Afai wa e fuli tua mai Le fia wa ina vai vai
Nai whawhiwhianga Sophie Floyd mo tātou le nei whuwanga o le fiafi. Ya, ma le whatunga na mai se uso ia Joss tātofi. Ioi, mana ia upole nei pesi. Koe ma natu ai le lua mawhtanga po o le lei. Ia po ngai kau whaare le lei. Ia po woso wha ia se fili. Ia po iei fo isisi fai fili iu. Ko anga le lok. Ko anga le lok. Ioi. E kasero me ko sape ke ko anga le lok. Sole. Ya lua kuarka mai ko kongol falsa. Ia vaenga le nai. Ape nao na lui iei tātou le ne vai taimi le tele o fa fita uli. Ia pe ona fatia le tātou whainga malanga. Ioi. Ya ai se me o la lainga fa isa fua ma fa misa fua pe a fa pe wa wa yangi si vaenga ma ka kia wa kukupu yo o le tali faingo fia a o e le fia yai to tuli fa to ese ile atua ila mena o fai ka penga marau ako arulo la wala oi ia ai tau fia mai ele telo fa la vila velo tu tupu le te mili nei e mafua mai ngime o mafukanga e sili ai lale na io ke fa ko ese ile atua ya mo vuso ke minga e vili le i makuolu fa finge fa ko ese ai wai kasire me mafayonga e fa longo e yaso ke mi fa poiponga io ele moli mawol tama ia por moli mawol tina fa pe mai apu aua ele te fia mana o ila utama ia e susu le leia tu lava te mo moli tu lo utama ia ulima ale mele e pulia apu ia a fia lua apu ia walu e ku ia fai pul ai va ngala na ala winga na le tala e silia tu ia te u lo walu mal file mu nai lo le tutupu ni si fa lave e mau le ola ma le soifua i le nei vaitengi po ma ale le soifuanga wa iei ni tatou ai mo le vao i o fa fitauli ia le na i le koe i si kala koe fia kua o ngā ua wa iei kako na o tilu atu to se furu minuto na tale o le se furu fatalo fatu yo so le ko mo ka kala yo ana so ingu sa wala au yon alo fatu mo o ro mo foi mal fana ya si la mo o to le maftanga fa tel fat si mai tau vale o fai manuia le po lo fatu manuia fo i fe au mangano wengo le neiva yaso kisa so le fai ia fa pena fo le to telo tanto paanga ia pe ona ele nei vanga le fiafia belia Mikaele sina leo ia malo fatalo vote fo ia Rosa Nick fa tele fata si mai Rose ia lo fatu mo se wainga le santa lu toi oi molis i molisia ko ingole ngo ai ko i tuileva va ia tuileva alo fatu tuileva fa saval fa tele fata si mai nei ia fiafi male tanto por clame ia fatalo fatu fo ili to telo ni tanto paanga ia pioni ili tanto tua male tanto por clame ile nei ia fiafi ia male tanto por clame le nei ia fiafi pion maseni kisa so le fai iu ka ko ia nga uma fo ia le fiafi ia sa onga kwano wapi om Malu minuto na tano le tulas fulu na minuto fa matafilo le tanto por clame mal tu al radio Samoa fli minuto lu amo Samoa
Samoa e mana tua o nai leo leo ala i roa i le pui puina o tau ala la whana ai a o atu sui suena aua e o soi lo wita ai ngalo ia o e lei o pipe a puro Si fonga ma tsago fio le penina o tia faua te walunga tu yei ma le tanto porklame. Fa talo fatu se uso ya simanu e Josefa ma faltu ya oli ma le fanau. Lo fatu kas fa tel fata simai. Ele ne foi ya fiafi ya ma le tanto porklame pe ona yai. Fa maruia le tu ma no longa le nei po fa maruia foi le tu fi am ngwenga. Ole aso ata yau tanto filo ila sorulu ile lofa maranga le yo le tua. Sa si fanua se fa soi foi ya. Radio Samoa Tasilima Ivatolu Amo Radio Samoa Tasilima Ivatolu Amo Repoa, se itaku
sata